Patapki he awhia e tota tua tau rototo. Tapa mo e tamatui tu powono, ka mai tahini kuinina naspau. Patapat ke ik tong bai mea ko ik pari mea reo, ka maho ik minsta kapneti. Tapa mo ik whafonga e kau no pene, tapa mo ik whafonga kai. Maro mona marire rei pampagin hoik. Hangi ko iana e toroi mai mea kukosi, whafoki mai ngai asnita ngā ue ku lau whanganga nei tuwha ke mou lau ki mua patok te pirei koe ni ku whakau atu e pampagin. Ki mua patau hoko hake ki he whika whapoi niwa ai koe lau whanganga whika tahaua wafi wanima o ku tongo whahu mai a report me komiti lau whika wakin pa mai lau whika fitu wafi wanima lau whanganga ke le sita siwire me whamon wha kompiuta ai ana e oso no lau uwaki pia palo tio tari whare pia hangi koe kore na e fotu pia poupou o tari he whareni me whawhonga tonga tap tolu na tu hifo ki he komiti lau ke whai hono sivi i loto pia aho nima ai koe ose ni time na tu hifo ki komiti lau pa whawhok mai lau koe ni ko hiu kau i ngai lau koe o ku whamoni me pare mia koe lau whawawau. Whatonga pēk te hi tofa mai ripoti, ka te kore he sea komiti lau ke whamatala mai uhinga o ki tō mui mai. Me mai whawatani mai. Tapu mo e whituna i sea, whatapu atu ki he pare mia reo, ka mai ho ik me mi pai whare e sea. Ko kakato ai ngā ue ia, kana ia pe whangi mea nai toi wakai ki ai e tea ku e ngai lao, o ku lawe ki ai ai whui lao whakanganga, ka ku te kia tau lao pe he whonuan, pa koe tari ke koe kore pe, ke tari pe ke tāua, ke koe ke whakamahi no mai me he ofisi o e attention ni are, whikau ake moi ai tea pa whahu mai e. Ai ripoti, ka koe ripoti kua si mau ngā ue komiti ai sea. Koe taimi pe koe kore pe ki he taha wahe wa tāni pe koe uaku whahu mai. Maro sea. Maro, toroi asnita whapoin taha ki he whoki mai he ua. Ta hoka ki he lawhanga whika taha wa, ai nea stufat piki mō lau hoeki. La whangange ngā hinga ue whakadiplomatika ai nea whio. Ka uhiu ku pakto mui mai e ikni stau ana e lawe ni. Te tonoi moi a. Tōna tapu wang, mea mai. Tapu sea tapu hei ke wharearea. Seu, e bepe mawinga ko whima peke whehui a peke whetuna. Pe lau marirere pe whetuna ki. Ko ingan sea ki ane afi sea. Ingan ki hene e motu ani. Ke tautea koe na ke whakahoko. Aho nima, a tau taha koe na ne whai o hina e mea mai whoke no pere. Vaya, na mea mai monon mea anga pasi mai e o minista e ua. Pasi mai kau no pere. Pa koe malu ie e sea koe mi kakato ne mo ui. Ko tautea aho nima pe mo ia ia sea. Na hoko ni ka president ni a heni. Ana hunga ko ke malu e mo ui. He tau te ta tau pe to ta fai hia ia me to ta ko ni malu e mo ui e farin. Na tu foke mo he fituna. Am sta polisi ta ko si se me ta tau ka ko yanga ta fa papa. A to. Abe ta na tu e se te fa fok me pe fituna ia. Am sta polisi. O be u fe hui se que te lava te fana te whakaukau. Ke whawhoki mai e se ko mi kakato. He ko ia ina ni hanga malu ina mo i self defense. Ke tuka peke whetuna, na hoko ia ka mea e whareni. Ke tatau pe tau tere ke tō taha ni malu ina mo i me tō taha ko te ni whahoko a hia se. Ku whehui pe se malu. Tanta palu ki ke tari o kore. Pea nei mātuunga ku whaitutu ni i he ngai whamatala mo whai kiki
na os fa mo ni mai ka nga ue fare area fica pe mo me na hoko pe o ko ma o video pa na o slava fa papaui ai fa hia na fa hoko he ongo fa fonga o ma tu ngai ta tau na tau te Pag taos wala ka tato me ko ya hoiki. Kata ko mo pese te po wa ki. Fe na ka pan na ke me amai minista polisia ki muigi. Fe ka pan na me be na no foanga. Fe le vai. Tong ta valu o ki tau tala no tau tol ha me na ke hoko. O ki tau fa mahalo ki ngai ba tunga. O tau whakahoko ngā oi whatatau ki ngai moni mea ko os whapapau i pe os whamoni. O kua tau iki uku ose mea koe ni, ulua ki uki ki mea heni o whafonga ki ihana tari mahino ki ai. Koe paparemna e hoko koe whaha ia ai o whafonga ulua tonga mama o atmi whareareani o ki ihana whilawe moha taha heni whare. Koe tau te au os whahoko pa ko siriwha ki anaua pa ki to riri ho mea. Tau whok mai ki tau asni taho hiki. O karat ki tau hoko atu i he lao whika. Seka daki. Taha wha. Koe karape ko hiki i lahi ai ngahi lao. Pe te tau lere pe mua ki he taha wa o te tau toi malolo. Ko hihe koen ku toi asimahe li simo ngahi lao koe ni ki hoko atu aki ai pōtanga mo. Koe anga pe fotu atu se. Se la pe ki Tōna tato. abu fitu na se ta bo i me mi ba fa ya. Pai pe to ga se o pau o tau o se pe to abu lu de ma wala komiti ke tau le lo. O pau ku to ya ga la o e pa te tau to si o pe ai pe to ya hanga ya ho amu. O vai pe ke pare mia a leo pe ko o se ne u lao ka tau ki pine e le va o finga ke os. Tu ke apa te ha wa me ia pa tau fai pe tau he tau tai no molo ka tau ko ko de pe se ke vai pare mia le leo pe ko os ka to ne u lao ka tau tuhan ia tu yo tau tai mi malo se Se koe ngahi lao o kei toi lahi e ke whakahu mai. Ka koe ngahi mea ni ko maho inga au pito ko whi mau whai motari o kore koe ke whakahu mai koe ni. Ka koe hipi e koe wakai pi ki tau taimi koe hi koe ngahi lao maho inga e heni e whai tāla ngai ai. Hangi pe koe ne awhi. Nā tau ke tau ai ahoni pe, pa tau sio ai koe hae tūkunga. E koe hi koe lisi koe ni ai ngahi ripoti se koe ngahi ripoti lahi a he ko mai peke tau note tick off paper os hanga ngahi ripoti me panke pure ko panke whakalaka ko retirement ka tak pe to hospital tai mi to fo mata ko e ke pe ia pe to ha lao ko hinga ke mau loto fa asio ki ai ho mau tai mi e dedicate ki ngau e fare o paure va to ha lao pa ke me mai pe to fi lao to lu pe to e ua e ko hinga ko fi lao e ni o no ni to fa ho mai ko ni to e ua e ko bi ka to ko hinga ke tau fa fu ke tau tai mi o paure va ko lao mau hinga ia mo tuani ko tu ta tau pe tau to o toi ha ngai lao ke mai pe ma mai e weekend i pe kai hange ko fa lave ni nai se ko ngahi lao mahu ingan ko ku loto pulange ke fai motari ai kono ngan no mai fa va kapa e tuku mai ke to fa hu mai mo ngai lao ke to tu e ke tau tampun da to le weekend ka go fu ke tam te pila fi tu na po ko ngai ke fai mo ma hina ngai lao fa va pulange fai mo to o ki ta fa ka tau sio a pompong ko ha e tau hoko atu he ko hiko to pe pompong me to pulenu ka go hiko kapa e pe he ko tau a se ni ta ko ni se mala ospia ki mua he toru he to pulenu i fu wa fu me ya he ngai ripoti ma ko ngape hang lau ka nei ko ngai ripoti ya ko tau ti ko pila to ko ngai ripoti mo tu ai ke tu wange ka ngai ke fui report fra muy ta ka ko yang to ka nga ke ngai lau ke ka ba mo fi tala no ilele atau ki kata ki tau to ki malo lo ke time ka wa ta ka ko tu pe se pa pe ta fo ki ta to ke normal fa pe moia ko lo pe ke tau fe mai no aki ko ha hala fo no malo Koe hoi ki koe vai hat koe ni u lao
Ata pepe ko lawe ni hiva o lo tonga i asnita. Ko lawe e tolo e aho. Ai ko whafofoko ia ko lawe ua koe ko mika kato. Tari e ahoni. Mato e taha koe ni wamana ke tau ngau ki ai. Au pure rulu ko foi tolu ma ke he peia. Pama ato pure rulu ko foi tolu e taha. Tolu e tolu ko hiva ia. Ko ne ose ulau. O bak mo pehe ku ape taha e lawe tolu. Pek ton lewe ta whafofua. O ka pau ikai i whalolo e tau taimi ke whakakato aki tau ngawe. E koe koren me tōmpai mea ki tau ngau e peo tau tuku e tahawa. Ko pau ki hapopopa tau hoko atu. O pau ikai tau whanonga te pehe taim te pira normal. Te iaha mea ki e whotoa i tōmpai mea. Ke popo ke, ka ke karaki ki tau paroti. Ko roto ki tau ngāo pe ki tau hawa, ka tau tok malolo he wa. Ka ki tau tok malolo he tau hawa, whaamani. Siol kia ti tawhitawhi puloka sa samarintu si lein te iwa e tai one. Si vendin to mua i posa taka. Ik mistanga ngā whalot whanua, sa mi putawai pulu. Ik mistama ui, ik mistata mamata, ik mistata nagpanga humai mutu te. Ik pare mea leo reo, ik mistafa whatawagi, ik mistanga ue. Ik no pretu ha ngana. Ik no pretu ha fitu, ik no pere fohe. Ik no pere tu wano. Siolo tu veto ko hungu fulma malu. Koe mi kai roto ki whotu whaamani. Koe whakahalo to be ikse. Koe ek ni sta koe whikau aki pa moe la whika tahaua, tato, taha taha nima. O ku paktau mui mai. A te o korat ki he pureanga ke raki. Whamatala mai ai la whanga whika tahauno. Ai a koe consequential amendmenia. Pe koe la whikau aki pa moe la whika hongo full lo tonga i he komiti kakato. La whika tahauno. Ek tōn pai mea, mea mai. Malo se ai koe la whika tahauno. O whika pia mo la koe ke ngai whono. Ka koe consequential amendment pe ia ke tu tatau ia pia mo hiko mea i he kolo. Ke tu tatau pe ia pia mo fotua koe e la koe ke kau ofisa kolo me kau pule whakavahi. Ai a koe li liu pe a honoi e ngai whono ia. Ke whakawhatongia aki ai ik mi sa koe ni he ngai me whakaloto whono. Ai ko hono mono pena e la koe ia ke li liu ki ai. Ai koe alfa taha pepa mo e la koe ki he kau ofisa kolo me kau pule whakavahi. Malo se. Ko ke karake tau lau luaki. Ai la whanga whatonton ki ngai whono. La whakangang whatontonu ki ngai whono ua whemau fulmanima. Ko la whakanganga ki lau ki whatontonu e lau ki ngai whono pai walu poinoa nima. Ututuni he tui, mai wharearea o tonga, he whakataharea o pureanga o behe. Kupu uluaki, hingoa nou moe uhinga i rea. Kupusi i uluaki, eui e launi ko lau whatontonu ki ngai whono wa mau fulmanima. Koe roto ki tare no lau luaki la whanga whatonton ki ngai whono whahamanima. Selo te ati tawhatawi puloka sa sawarintu si leintei. Ma te one se vendin no moa vivo sa taka sa miku tawai pulu dem latu ek mistanga nga falat whanua ek mistama ui ek mistanga tak mamadama lao ek mistata nak panga umai metute ek pare mea leo reo ek mistafe whakatawaki ek mistanga ue ek no pere tu hangana ek no pere tu afitu ek no pere fohe ek no pere tu wakano ukloto otoe ho ek koe ni koe toko hongo fulu mahiwa. Mana ho eki ka ke kalaki ki lau mai tohi me he ek pare mea leo reo. Lui tohi pea e ofisio ek pare mea aho nima a kosi waf ma wo fulma nima lot whakawhanua
Eksea wharearea o tonga tu alofa. Eksea, ka venga ngahi lao whakaanganga whakawawe. O ko whakapapa ki whituna mo whare eiki, kai whakahoko atu, ai whakaha koe ni whikawak mu ngahi lao whakaanganga o kuhatu ilalo, ki whakahoko ha whemea akiai ai wharearea koe ngahi lao whakaanganga whakawawe. Ulaki lao whakaanganga whika hongful maua waf mau fulmanima. Lao whakaanganga ki ngahi ngawe whakatipilometika a ene afio, wanoa wanima. Ua, lao whakaanganga whika hongful matolu, waf mau fulmanima. Lao whakaanganga whatontonu ki kakai humai, wanoa wanima. Tolu, lao whakaanganga whika hongful mafa, waf mau fulmanima. La whakaanganga whakatontonu ki kakai hoi whanua, wanoa, wanima. Wha, la whakaanganga whikahongo fulmanima o e wafe, ma o fulmanima, la whakaanganga whakatontonu ki ngai whakapureanga, wanoa, wanima. Nima, la whakaanganga whikahongo fulmaono, wafe ma o fulmanima, la whakaanganga whakatontonu ki ngai whono, wanoa, wanima. Ono, la whakaanganga whikahongo fulmafitu wa awhi mau fulmanima. La whakaanganga ki hono malui o e taha o kuni whakaha ai tai whaitotonu wanoa wanima. O kumakatunga e koreni, i he whiema ki whakahokorewa he pureanga e ngahi ngau e mahu inga o whakatatari ki he ngahi la whakaanganga koini, ki whakahoko lerei e pureanga hono ngahi whatongia ki he malu, mo e hao, mo uilelei, mo e kahau e kakaio e whonua. Ko amana ki pete ke tari lerei ai whakahoa ani, whakapapatu, whakamoni, ona volto ke tātanera la riko hifo fus malohi, pare mia reo reo. Malaksia. Ko iai, ko hiu ku whamoni mai me ek pare mia reo, ko la whanganga niu whapawave, te hoka lepa ki hono lautua ua, ai lau whikatahano wa whiunima, la whanga whatonton ki hono ngai. Ki ngai whono. La whakaanganga whatonton ki ngai whono waf mau fulmanima. Ko la whakaanganga ki halau ki whatonton e lau ki ngai whono mahe la lupoini noa nima. O kututuni e tui, me wharearea o tonga i whakataharea o pureanga o pehe. Kupu uluaki, hingoa nou nou moe uhinga irea. Kupu si i uluaki, e ui e laoni, ko la whatontonu, ke ngahi whono waf mau o fulmanima. Tōna tatou? Patua tia ke tua pilaro ke alwhana mo e o i la o me o mai. Ia whotu ke tuif ke kom kakato? Popo? Whapuin whitu e tā asinita ko la whanga whika tā whitu wa whiwa nima, la whanga ki ono malui, o e taha o kune whakaha, ai tae whaitoton. Ki mopa tā o lauraki, tuwa te minite nima ki whangata no mai, Sia, mista la. tapatu ke whitu na sia. Koe lau koe ni sia lai o mai ai au ilo fuka wiso ploa kono whakarea whakatonga na sia. La Maria la ko ni sia ke malui hani ihi ta te fitor ki he hani ihi ngau e hanga hipo ngau e me poanga ke malui ki na tolu me na tonu me na tawataina ki na rea o au pe kono report ya fa hinga me sia hoko i he poto ngau e ai ko la ko ni sia ko tu ko e maka mai ren ki fonwa ki o ko to tairiri han ihi o kuna foto tono na fatonga exia i loto i ngai potunga we ke na urea tapa taina o whakaha a ngai whiharaki o whahoko e kautaki. La Maria la wene exia ka koutua tuki ton pare mia ka pau tene whiatana ki mao. Kata koe hok mi stape ku sponsor lau ngo foki whamatami te nima, kore ki he karaki ki lau wake la whikata whitu wa whiwa nima. La whakaanganga ki hono malu e taha ni whakaha e tai whaitotonu waf mau fulmanima. Ko la whakaanganga ki halau ki malu i aki, hono whakawhainga maari e whakaha, mo e whakatotolo i he taim lelei e whaihala, mamafa. Ihe pe e hama mawhai whakapureanga, pe ki malu i e kakai o nga whakahoko e whakaha.
o tutu ni e tui mo wharearea o tonga i whakataharea o pureanga o pehe. Kupu uluaki hingoa nou mo e taumua. Kupu si i taha. Ewi e laoni ko e lao te no malui o e taha o ni whakaha e ta whaito tonu wa whemau fulmanima. Ko e roto ke tari no la uaki e la whangangi o no malui o taha o ni whaha e tai whaitotonu, whahamanima. Hialo te kia tita whatawhi ploka, tulsi leintei sa sawaleni, mai tai one, se venin do moa, vivo sataka, sa miu vaipulu, vira mlatu, ek minista nga hinga whalat whanua, ek minista mo ui, ek minista tak mamatamo e lao, ek minista tanak pangahumai matute. Ik pare mia leo reo, ik minista whakatawagi, ik minista ngoe, ik no pere tui hangana, ik no pere tui afitu, ik no pere tui wakanoa. Ik se olo toke toko hongo fulma malu. Ko e ka roto ke no la uaki lao, whahamanima. O kuika whakahalo to pehe, ik se. La tobo. La whakanganga ke no malu e taha uni whakaha e ta whaito tonu wa mau fulma nima. Tutoni tui me wharearea o tonga e whakataharea o pureanga o pehe. Kupuloaki hingoa nou mo e taumua. Kupusi i taha. Ewi a laoni ko e lao ki hono malu i a taha o kuni whakaha e ta whaito tonu wa whemau o fulma nima. Tong ta plok. Koto bese ake, tuhi foke komit kakato malu. Pia popo. Tuhi whai ki komi kakato. Tako hi ko e toinga tau snita ho iki ko e ngahi li poti o ki ke kaui e ngai whapawhawhe. Ko e tau asnitau i he komi kakato e la whanganga e wha. Ko e piki e sere reo komi kakato whano whatoa tau tapuaki. Whatau ngai ko e asnita whika nima poin tapoin iua la whanganga whika hongu fuwa whiu nima whika kua mo i kau whisakolo. O ku matu ngai whapoin i ono ki na alwha tahape ko ngō lao whe kau aki. Tau riri o komi kakato. Koe tala whakatapu e ko si awha ki mai lotu nei kapata ki he i he pongpongini me wharearea. Toko kore pe, ke hu whanga pe i he tala whakatapu ko ia, ko e ki e komit kakato. Ka tau hoko atu mua, i he tau asenita koeni, tain pu o mai ki he komit kakato. Aia koe lao, whikahiwa ua noa, ua ni maa aini nae, tuku hifo. Ko whamalo atu i he lama lerei e tau ngāwe koe ni ki he lao koe ni he patu ngai mo ui ani afi. Ka koe ni tau hoko atu ai pe i he asenita. Ke tau hoko atu ai pe mua ki he lao whikahiwa ua noa ua ni maa. Lao whakanganga ki hono whi awe aki whakapuripuri o i paanga kākaa. Mo e ngahi koloa o ku mau mei hahia ua noa ua ni maa. Ko whakamumua e hou eiki, ko tui mo mea i kotoa pe ai lahi o whatongia o tau te whito pe ki he lao. Ko e whakahoko mai pe me he pureanga ai lao koe ni, te utukat pe mua ha mou whainga maari e o ka pau mou fie mea whakalo ko fua, he ko whakamu ke tau ko ne lama ko ia pa tau mui e ngahi kupui lao, ai e toki whai ai ha mou fie mea aki whakaiki ki mo hangai whehui. Ki he kupui lao, ko kusio pe ke lahi nofo pe mua e tau whakakaukau mo e tau ngā ue i he lao pe ko ngā koe tai bipa ko tui mahu i ngai. Eiki paremia reo reo. Malose, ke tu me pe ki tai ni ke te fat pe no kin le la ko ni. Ko ke la ko ni fo akia hanga tonu pe ia po mo ngai fatongia ko fa hopo pankepo. Nga tau pankefo ki ko ia ko ne tokanga i fa lo ku fua ai nga he me fika ki pa mo pa nga tau fonwan. Ta tu pe ke at pe ha hulu pen ha ko ya. Ke to ko ngala la pe ko hi ko lau mali lau e ko ni os mahino. Na fo ke lau e he wano.
pe o ku ha mai I hono whakahoko koe lao, o koe te whanki me ai ke mono mono mu whakalelei. Pa koe ai o te o mai lao ki he wanoa wai. Koe pōtala noa koe pe koe consultation koe whika mo lao koe ni is fine. Sai panke pure tau kosi. Na fai tala noa e koe ia mo ngai panke koe kau ngai kau tahu mo fai whia me aki paanga. Koe kau agent mo e ngai panke komersiare panke whakalakalaka. Ai o si fai e tala noa e pa koe mono mono e koe nia o whakakau ai mea. Na tokanga e consultation koe ia. Ka mo ngahi mea o ku pehe e he ngahi kupu mahu inga koe ni unau whikau aki hange koe ngahi panke whakomersiare koe kau ngai kau taha na tae paanga mo ngahi mea pehe koe. Ngai kau taha unau agent ki he ngahi koloa mo ngahi mea pehe koe insure. O si whai tala noa koe tau kosi, paku nau mau rewa ke o mai, ngai mea unau tokanga ki ai ki whakahuhu ki he lao. Ai, koe ngai mea koe mo mea ki ai ki he lao, ka pati mo suki ai. O kui ai kupu mahu inga heni o ku hanga e he lao whakotu ka ne hanga o. O ai ke whewheka e ne whatongia koe kou whai ai kui koe koe Transaction Reporting Authority. Pe koe sino o kune tokanga I hano reporti e ngahi mea koe ni koe hoko. I he ngāwe whakapanke mo ngāwe whakatalafi paanga. Pa mo ngāwe ki hono puke hakoloa. Ke ne whai ai ngāwe mahu inga koe ni ko hono tokanga ai e nia koe ni. Ai koe e nia koe hoko ai koe ai ngahi palo palema. I kai ke ngata ai koe e lia koe ni koe whika aki mo se ave aki koe oi paanga. Ai koe I he lefa palangi koe cash. O kau ki fuku mo ia hano whea ave aki he maha a whonuase. O kai ke pehe ia koe whai tokona tapu e whai. O ko ia o whea ave aki. O toi whea ave aki pi mo mea tau. Ta mo mea koe ni koe paa. A use pe lang fuke ke tikea he pōta koe paa ngai whiha ke toa. Tau ku kai ke ngatai ai pua ke pangataha mano pau ke te. O pe o vai, o pau ke te taa. Ka koe ni o toi whakamamalohi mo e lia koe ia. A hono tokanga e lia koe he ku kau pe mui hano whea ave. Ko hono whaasia koe. Mea koe ni koe koe whikau aki pia mo e koloa, pe ese. Ke ha ngari pe ko hataha o ku tila I he e lia koe ni mo hakoloa. Ko hakoloa koe mau me ha whaihia aki a hono forward paanga. Pa ku wala ate mau mawhai koe ni koe Transaction Reporting Authority o sio ki ai. Ke whai lewa a hono whakai. Ka pote mō mea ki he pēsi ki he kana ke kupu anoa ke he wanima. O ku asi ai ngahi mea koe lao. Koe ngahi tau te. Ka mo ngahi hia koe o ku whakahoko koe I he lao koe ni kupu anoa. Ako kupu anoa ke kupu anima, o ku iai ai ngahi tautea pa mo ngahi ai kupu anoa ke kupu anima, kupu afitu awalo hiwa moto mea peki ai, kupu nima taha ni mano te taha. Ka mosi ke ngahi hia koe e tautea koe e he lao koe ni o ka pau o ku halai hata. Ai koe tautea koe ni o ku haa mai he kupu anoa ke tau whatata. O taha, o hia ka pau ka taha koe me ka watu ki haa. Whai whakatau koloa koe ni ilo pau pe tui koe koloa koe ngahi koloa o mau mi hia. O musu ke tautea, o alo au ke tau e wanima, ke koe paanga, ala ke he kongilalo. Ero tau whatata. Au ke he hongo fulu milion. Ke koe hiunga taha afe, ai mea koe nai. Se kau aku mo ia pe, ko whepe ia nao e lahi pe whai. Ai o koe ai ngahi hia mama whai a heni se au whekau aku me whea aki o paanga pe kono fō o I paanga. Ta mo ngahi koloa ko ku mau me. Ka wate mo unu atu pe koe tō ko ngalahi pe ka tuke tau tala noa fō. Ai koe kupu koe ni ua noa ua taha pa mo ua ua whekau tana tono me koe ko whamata. O ke heni ai kupu mahu inga o ku whokotu. Ai koe council o koe kōsi lio.
wa o ku whakamalu ki ai ke kōsiri o koe ni a sino koe ni le whai hono siri mo wheku. Transaction Reporting Authority. Ai ke kōsiri o koe no kau meni pa ana mai he lao. Tene whai toka ngai ai ngā aue koe ni. Pea i kai ke ngā tai mo le tawa whatongia i sino koe ni ki hangahi mea ki whai. E hoti ko ngā hoko o kui ai ngahi ai ke kupu tolu taha. Ke kupu tolua ke whāno. E mo meke o kui ai a tutu unika te ngātou kui koe accountable person. Ai ko accountable person ko hataha pe ko hasino o ku whikau ke hanga tonu mo kono whea aki o e paanga. O ange ka nā tolu ia ai ngahi whatongia ke nau whaipau i he lao ke wa hoko mea koe ni. Pa ke nau lava o tokoni ke wa hoko mea koe ni kono ave holo o paanga uri. Ai po ke nau whae na tō hono sivi o ha customer o ku ngari e due diligence. E whikau aki moha mea pehe. I kai ke ngatai te nau ngae aki a teknolosia pe a whakaha ke authority koe ni. Koe ha ai ngahi whaunga o nau hanga ngae aki ki hono o mai mo whi ave aki o e paha. I kai ke ngatai koe nau whaunga ngā aue ke malue a whi ave aki koe o e paha. I kai ke ngatai ka koe kupu whawhitu ke lima wha koe anga ia hono toka ngai koe e he Transaction Reporting Authority ai ngā rok whai koe i he sektor. Pea i he konga hoko mai ni kupu ni minima ke hono tonu. O whikaka ngā tonu ia pa mo hono sivi, hono whiave aki holo he pōta ai cash, pe koe paana. Pea i he konga whamuimu e koe konga wha o weni ku tānaki ki he mea hono ala atu, koe ala atu ai mau mawhai koe ni. O puke mai hakoloa. E toki whai ai ngā ue ki ai ki mui pe koe hae koloa koe ia. Kai puke mai o ka pau ku hā mai pe ngari ko koloa koe ni koe mau ia. Mei hawha hinga ngā ue pe heni. Tangi ko hono o mai hapa anga na kai ke mau ia i a whonga tutonu. O mai ia ke whakahu mai i ha ngahi whonga. O hā mai ko hapa anga o ku mau i ha whonga o ku whakalanga. O koe sea koe tui koe konga la lahi o lao koe ni. Aka meke na tō talanoa ki ai ngahi hia, whamamawha i ahia ke te whewhekaanga. Kai ki ngā tai ko hono toka ngai po supervision. Ia mo konga koe ni ki hono puke mai. Puke mai ha ngahi koloa, ia moha paanga ko ma. Koe uhi koe mea koe nuk whai e kau whai. I kai ki ngā tai, ka paurewa o kui ai ha mea o ngari o ku ngari kehe. I he ne haa mai, a tāpe. I mau mawhai koe ni ke ni hanga o mai pe puke mai. I whai hawhakai pe eke moa tāna ke whakamatala. E wan whao si koe tā, kōsiri koe ni koe konga mahu inga e lā koe nina e tō whahuke. Ke iai hasino mahu i whai ka hari pōt whakalukufua o i ngahi ngā ue. Se te ngata he ka tuku atu koe hi koe... Malo ndo ik bare mi. Si tāno ke kau bēmi. Ko whaamu ho eki bēmi pa mua kua kaha mea hake he tainimi koe hai peha mi mei ko hao mea whakalukufua pe. Ko ne os koe ni utau alu whakakongkonga he ko i konga lalahi koe ne vali koe whiha koe oi lao. Ai e whai ai ho mō ngahi whehui. Kau ko skin mai me he pure a ngahi mea. Ke whakate whito ho mō mea ia i e whakalukufua e lao. Ai o ko si asi pe si hiwa. Koe lao whakaanganga ki halao ke whakaata a hono iloi, kumi, ta ofi, puke. Pea ke iku ki hano whaao o i paanga ta e whakalao o ku mau mei hahia mamafa kotoa. Pe o kauai ai wheawe aki whakafufu o i whaito o kona tapu. Ke whakotuu ha mau mawhai ki hono ripoti ai ngā ue whakapaanga. Pea ke tūtu uni ke ngāhi kautaha whakapaanga. Mo ngahi pisinisi, mo ngahi ngā ue, i kai whakapaanga, kua wahe i ke nau whakahoko, a ngahi ngā ue o ku whakapoto ke tokoni, ki hono whakawhepaki, a hono wheawe aki whakapuripuri, o i paanga kākā. Ko tui kos mahino me he, koe fo isi o whakalukua ia, toa taptolu. Alo se tamo feitura se tamo o me mi pa ko pipaga to ka se te mo aki ta no aki he la fang anga ko ni se o ko kai mo to ne ko no strengthen the what we get yang
ai lao ko ni ki he wakai ono uno lo aki ko e panga e ka mea mau inga he ni se a ko inga ko inga hiki ala la he fai inga tai mi ha nge ko pai to ko na ta a ge ko no to tongi holo e ave holo e kakai ko human trafficking ko no ai money laundering ai ko no ai ia ke mai panga o fulu a feitu ke hange de vani foki mai ko panga legitimate ko panga fagalao mono ave holo hange na mea kia ko mea go hange ko no ave holo cash ya fonua ai o ya ai o nga ko lao ko ni ko tambua ke to le re ya ne si ai before ke lao ki mo na pas pe faren ke fai ngawe ko ni ono malu e fonua bo tau fasisi ha no fi ave ke pa anga ko hinga te e ko pa anga ko ni ko whakaidia ia o ngai ngawe pango ko ni se paude vai kai ke lava pa anga ko ni o fi ave aki o vai kai lava pa anga ko ni o fufulu ke ma ke pehe ko pa anga whakalao e hoko atu pe ngawe pango ko ni hange ko fai to ko nata hange ko ya ko o a ki he terrorist pe ko ki nau tolu ko fai ai unga pango a ki he kamate e kakai me ngahi me au tau si anga te si o ki ai e se a pe ku ka ke hanga le va o to mai e whakai bia ko ya se ko whakau ia ya elava holo ai ngai ngau e pango ko ni se ai ko uhinga pe ai tokanga ki he ni mo po ke ni ka u asmai fo ke ngai pore for all se wa de vai ne cryptocurrencies pe vai panga fra internet ti wala me pe ai ya pe fam ke pulenga ya na fa matala pe wanga fe i lao ko ni na hanga o to nga e pe regulate pe siof ai ngahi panga fo o ko ni fo ma panga fo o ko ni e ta una ko ni ko tau sio ke ngawe aki ko ni ai ngahi kupu ko ni lao ke nga ke to panga pe to e set pe une ko ha e ne malui ataha o fai ke ngawe hange pe ko tau tol ko ni e ngai lao no molo way right to ta ko ya e ko ha procedures ko a forma ngawe hen o ne fa papa o fai ke okay fa papa i pe ngai to ton ko ya e time ta tau o ne seti mai hanga forma e va de ngawe ke to make he e tau fai hanga ngawe ko hinga pe te frasisi mo ta ofi ai te ave aki paanga ko ni ko inga pe ange ko landai te frasisi hono fagai via o ngai ngau pango ko ni ai e to fa hange ko me ase te ta to galu fa foi kupu e to ko pe ke puleanga ke ne fa papa mai pe ai ngai to ton ko ni fakala ai kai ke mo re ai e o pe tau popo ke ai ka tau respect pe mo fa pa ngai me ko ya ko fo ma pe to wa ma hen kia ane ko mai stage warrant wa court order wala me pe ko ma inga fo se ta o fe me akini ke ko le ke pu anga pa ma to go nya ai han wa ko i ko ia o e ka kai to nga ke a ko ina to ke nau ilo ai me a o hala mo me a o tonu i no ngau e ko ni la ko ni ange ko ni tapu e ave o ba ta mano e pe o pa de wa o ku mahalo i na ko api pe ko me ale na ku me ki pa anga mi he fai hia e ala to o ko lo ko ia ko fagi me pe he ko tu e lava o po ke pu anga ke fa matala ke ki na to ko fa no mai ke na mai no na ko fai pe na ngau na to pa ke na ilo o na to ko ni e na to aki na to o fai ngau e pango ko ni hange pe ko tala ko alo Western Union ni pe ko kada ko ngai ko alo transfer pa nga
ai paanga ni mafe ko e ka to ata ni mano ai ke nei lo ka ni mafe ko ya ki nga we pang ka asio no ingoa ona ia e foi transfer ko ya e ko venga me be ko ku fa mo twani ke leo mo pe se tau tai mi ke fa malala he pureanga ka ma to ko ne te kian ko hinga ke a ko ia pe a kai na tonga ke nau ilo ai nga mea o ta e whakalao mo mea o ku whakalao ke mo nga fonga o ku ngau e hala aki ke ngau e anu nau tolu e kakai ko ni ko hinga pe ke whakahoko ai e nau whakaamu ke whakaivia ai nga ngau e ta e whakalao ko ni o kau whenga ke tapui koe mon pe a whakatu ko ni a sino authority ko consilio na mea ke pare mea leo pero fai pe si oia pe ko tau pe ia pe tom ke to la ya ke pe tom ke to si ya to si ya ko ngai me pe ia se o e fai pe ngai fe hu ia ko hinga pe ke bakai e ko mea mau inga ya he ni ke ngata pe lao ko no time ko no implement e fala hoko o ku ma wai ai tau pe ai execution power pe ko fonga ke lava whakahoko e tau mua pa o lere iange ai ola ko o tau mau ko tano whakalufua pe ia sea ki he ngahi pa mo tuani ki he lao ko ni ki he ave tai whakalao holo ko ni pa nga mo popo ki tau mua kai toko ni mai pe puleanga ka mau toki popo watu ia ngahi feu ke lava o mahi noange kai ke ngata pe ia mau tolu ka toi mahi noange ke kakai o nau whanau mai ki ai palo se Well, sia. Tapa tu ke feito na sia. Tu pe ke o fai pe moha ki lave atu ki ngahi u tokanga pe ngahi u mea pohake e fa fong fika tolu e fo ki. Minister la. Na whakaamu, ko he te tau alu whakakupu mua i he lao ko ni, ko mea whakaluku fua ai kau whakafofonga ai e whakahoko e tainimi. Ko ne osi ko iaku tau foki, o alu he whakakupu ko e pea e te mohanga o to kini mai ai kupu kotoa. Kai whaire mai ai whemea aki he kai, ko angai e ku i te tau pe foki aki holo, whakatatau ki he issue. Mori mo sia. Ai wa ki me te tolu ke watu mua e ku ai whakakau e motuanu ki mea ko whanongo ki ai kai mini. E koe ne osi koe ni sia. Te kore pau ke ka whafonga mai pe e nau tolu e kupu kou nau whehu ki ia. He nai uhinga whoki e sia ke tau whonga ngā ue, ka pau nai kore e hataha ke tuku hifo. Tene neimi mai ai uhinga le tuku hifo. Tene pehe mai. Tu hifo i komita kato, te whehu ia ai kupu tolu taha. I patontono. Ko sa mai ho tantu. O tu ia e te pare ki tu mo ke mau tamata tu ke. I kini ka tau alfa ko ka mo to. Ya mage malo se i pare mi reo. Ese ka ko ia ko fa fehu ko na Ka to lo e la au e na kamara. a to tap tolu ke taria a fehu ina fehu fo to tap tolu ke taria te ne fehu Te tawa ki ai. I tau alu ko whakakupu i ki. Ai ni koe fo i wahe kupe walu ko ni o ko uhinga ki ai. Ko taimia te mou. Ika ko nga te fehu fa lu ku fu hange ko ni ko ne fehu ko ka pa fai no ape hata hai. A pe hata hai a ta pa nga ta hakiru ba o malo. O kui he lao ko reckless. Ilo pe kupu Money wa laundering. ta wa e ko mea leo de. Pau te tau ke tokia o mea. Ko kore mua ke tau alu o au. Ke tau tau whanonga pe mua e whemea aki o au ki ai. Ko me na le fehu mai ba o pe ko fehu mai ke taria. Ika, ko ngahi whehu i nai whakotu uhake i whemea aki whakaluku fua. E kia o ke te ui pare mea leo. Ko i whemea aki whakaluku fua. Ko kuhinga ia, tuku mai ke whakahoko atu he kau whakafofonga he ko mou lao. O ko amanaki ko taimi te tau alu ai he whakakupu ko ni. Ko mau ha mou tari ki hangahi whehui. E o atu pia e noftaha pe he kupu ko ia pe tau hiki. O sia, tau hiki. Ko angai e whakotutu koe ai motua sea koe ni.
Ngore mo sia ko pe ki statement e ta ke wat mi peta tau e toko ni ki fakupu sia o pe Mea mai vai. o pe ne sia ko la ko ni o kai ko pa anga o fufuru ko me au fufuru ko tupu anga ko na o me pa anga e ko pa anga o sai pe te ya pe ka ko hi ko me a ko na ni fana o mai pa anga ko ia o mai la ko de ta o fi sia Ko ai ko uinga ko lao ni ke fufulu pa nga. Ai ko me mai ko fufulu e pa nga. O iki kureanga. Ko rea kua ke mo toko ni mai ka tau lava fononga. Ko foi mea ko ku mea mai aki he ki minister lao. Ko uinga wa tu se lava pe ai ko fulu pa ko tani ke mbera ha ki fika tolu. O hange o fakakave ngai ko pa anga tau pe. Alo talaka pa nga di mafe. O ku sai pe ni ma fe ka pa te alo tala ka pa taimi ko e hu e panke ya ki tamasi o te kai ke ma o ia pa anga ni ma ta le tu ko taimi e nga o mai ki ai ke fa ka totolo O ia. e na o me fe Malo ko tui ko ia ko statement ni be na ke mea ki ai ko poi le Ka tau wa hokoat. ke fa ka mahino ko activities ko o hinga ko o proceeds ko pa anga na originate me ta ka na fai Ki me ai ko ke kupu di ma mi sa wa sia i ke ho ko ma u ha le 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 nga we na ke fai. Ai ko hinga ai apa alu ya o ave ni ma fe ma ko ta ke. Ke ma wa ha ne se ni ti ha ne commission. Ta ko ni ma fe ko ya ke fai ya ke fai ko na ta. E mo u wa ya. Leo mo kai ko ni ilo kai ki ni ilo. Ko hinga ai mi sa. ko o hinga ia e sino ko fa totolo tene fa totolo e ni ma fe pa pa ma tu e komson Ek minister ko ni ku mo whakawheki ki mo au te kei ke tau au ki he mea ko ia. O ku tau kei ko whakaama tu mua ke mo toko ni mai ki pare mia reo re o mo ho e ki sabe sa minister. ko pa ka ta E ko ho mo lao. Ta tu kwa tu ke lava atu e whakaluku fua ai ho e me mi pa ka tau toki au ki he umea ko ai ni na toki osi. ko uhinga pa ko se ai ka ke mo ua ka pa ka ai komson ni ana Mea ko ki la toki tari he tani te tau au ki ai. Mea ki lalo e minister lao. E ko wana no pere me babau. Tamo tona se ta pa pichi e sai mi ali leo o kamata te ria te tala te u fa mama ko inga pa o pe u ya pia pa ta to ko ko tu te me a na tu na tu ni ta wa ka pa ku pa tu pa ia a ka mama ko ni o to kanga u se o ke pa hinga long drink ya ni ke o ko ma lo wa o mai te fa mama ko ta fa kia ko ni o pu ya casino o pu ya casino pe o alu ai ke mi ya ai ko asia ni ta teu pe nga pisinisi me nga nga o kai fa ama o alu ai mo fa tau api ya o me ni o sina o praktisia do ba ma ino o pa o que me hai ni sta fo no ka ko to ton pe ya o ka kai o spepa na to tua na to ria heneti temo me na se o kau mo u koloa tu fonua e fonua ange ko ameta ko ura e ko ame o fa puri puri ye i roto e fa uma fo lao ko ni ko se o que dia la ko kau e dia i na pui pui tua o long green kon ko pa ana ka pere nge ne malu e fonua ko to fe u e pau ki loto ke prea ma te punau hanga ma ka i loto ai nga hi me gon ko fe u e te ta eu ko ha e tau te ama mafa ke nga hi a ko o bula yo more ai a kau ni ka kai to ora e na wai nga ke ni e internet i ke casino o ko kau mo i ai ko asia e ki ko nga gon fe nga ko TNFPP ai anga fe nga ko ba pu anga mo nga au e ui kai nga we o toto pe ke te whakamaha mo me ko nga o to fe ku pui lo to he nga ia o ka wai ai pa uma e tara te o e ki te u ko fa ise malo Bito ko te ia ho e ki me mi pa whakafofonga o to pe ai a o mea whakaluku fua o hake ko mea koe na kirikiri mai pe e toka tapura ki ka hake ko mai na mea me e ki no pere ka tau hiki whakakupu
kupurat ka tau al ke kupua pe kin ma he pureanga o mai whakatau ke i ko ia pe ia re wa ke hu i ka fai me aki ia i he ku mahalo ku i kai ke to ia ha ho i whakafonga ke to ia ha de me whakaluku fua ko kupulaki ko tu i mo smea ko to pe ki ai kamata ia ko me pes ko fulu se feri pe ki por tapi fetuna se con kamato mo ni pa ko ki to ku feri ka pe ki por anga ko ki ko la ko ni ko la mau i ngai ke no maru i kakai no fonua pe po ki hono fasi si hono nga hala ke pa nga mo ngai ko lo ko feri ya ko hi tau akin pa mo me fa teknika he pa ke va ko ni pa ke pure pa mo pa ke e whaka tonu ni pa mo e whialu aki panga. Ko hi whahu main ko e lau whawawawe. I ene peki i tu hifki kongi panga pe whai ha whepotano aki pa mo uku whikau aki. Eko whikau aki pa mo public consultation e ko e nau whikau aki pa mo kupu whikau aki pe nai whai ha tawa noa pa mo upangke ko ni he whonuan. Pe ki he pangke pure ko ha ngai whamatana neo mai me kupe kawa ko ni pe wha lao ni popo ke upa ke ko whiwi pe se maro. Iyo, e lava tari mai e bureanga kan e ho i bureanga kan si me mai foge bare mi ale o ani nai fai consultation ko me mai bare mi ale se ma sai ke taria te whiwi he awe ka nai ko ngaloi ke taria a tawo ko ha me fai te tawo foka kupu ka fai whiwi pe taria te ufangi ko ha tari mange whiwi ko he na ki os me mai foge ani nai fai consultation ka ko whiwi e ia o vage whakahanga tonu ke ngahi pangke. O mo se te ke whi malere aki horo. Tu mau pe te tawaru he whi hala wheka tau. Te taia tai whiwi tai min? Pe se tau alu he kupu ka tau. Ko tano whalu ko me whalu kufua ni ai se pare alea. Koi. Ai fai ha tanga no whalu kufua. Ha ko o i o pe au i kai. Koi. Na mo stala te ane nei na whai he tau kosi. Ka mo ngahi pangke PSP e na seti ko e TTP ko ngahi foreign exchange dealers ko ngahi kautaha na fai money transfer ko ngahi kautaha no ko mo ngahi kautaha ko na no fo ta fa ko ni ko loa ai ko si fai ko mai hali sia i dange ko me ko na sia pare ya ka la vai awatu Ko ma ve na whiwi ke o ma whamatala me ngai kupu whikau aki. Ko huki ka report i hen me komiti. Ka puna whawawe i laoni o mai whamatala. Nai tari pe nai tai tari o whemari o pangke ki ai pe kai ko hai ngai kupu na o whemari te whangau ki ai. Ko hinga whae si ko koi ange ko se na o atu ka ne nai ko osi ko ai tala no ko me whaingon ko bla watu he tau kosi na o mai le va fite ko na to o whakahu ki la ange ko tala no ka ne ai ko ngahi me ko na whenga ko ke whakalele mo whakamaala mo ai ke te malo he ko ia inu hawi he lao ko hinga ia ko consultation na fai pana o se mai pere ko dia o si awi ki ai he panke pule ki feedback ko na mai me ka stakeholders ai ko kakano ko lao te mini o mai ki ai nga review ko to ape ka stakeholders na fai ke consultation Ka malo ko ni ku mahi no ko me na firma o me ka fonga ha pai pe na ma umai ha feedback report ai ngai panke ngai financial institution ko na ana ko na ku kes pamahi no mai io na o si na smart be io se ko hange ko tata nei ko sai consultation mai e na nga feedback o whakahu ke lao ko o se consultation ni se tu ke muy te ai ko tano whalu kufua te o pau fu nei ka ke whawawa wen e hao ke komit paanga kai u le vai komit paanga ai upangke an autor ko ya o fai ta noa o mai na viu ai ko ke me na ai o ke no pele me ha pai o pau ma o so matala ko ya pe o mai ko inga pe e kana kai ya ko ka o ton we ke fai ke mau ma o nga ton mai e fa matala ko ya akina autor ko nga pe tu wa ko pare me le ya pa te ke rava o mai ko nga pe ko fa tongi ai o tong ke fai ke tau sio ke ka kai ke he ko ha na lau ye lao malo ko du mahi no be e bare mi ale ko hinga fai fehu i ko ni o kai ko fehu i he lao ko
Ko fehu I he fo nga ko ni na en ka wa ko pe na e tonu ke fai nga ko na ka ko na ko so mai no mai da fa ho. Oia, se ai e tu tolo again for my dad na fai consultation ni pa ko mono ni o ko fa matala tu ko he o se consultation ni ko fa matala tu ko o so ga hu ya ki he la. Aba te tau te takai ha ke am ke komit bang te tau te ha pe mo me ta tau pe ko o si fai. Pa ko consultation ko na fai pe mo ka stakeholder ko na ka nga ton I e nia pe ngai panke ngai ka ta transfer ngai ka ta na fai ai tau ki pa anga ke no atu kato na tu na fai tala no na tu na tokoni ki hono whaka lelei o e la mono pa ko ne mau anai ni ke te ka pa te tu foka consultation e se te tau foki me pe me ta tau pe ke to ke he Ma ai kupu ko ni wa taha wa na ka fike ke ia kupu ya ko ya ko kupu wa taha o fika mo me na fihu ko e he e tong tap to e bare mi ari ko tu ya go mahino e ko uhi nga pe fo e fai e fehu I ko ni ko na kai ko tau fa ba be o kai ave ki he ko mit pa anga ka go na mahino mai me ho tari igno ke to da bu Tamo se tu na se ke komiti o ku I fehu ya ku e se ko uhinga na tau lele wa ti sepa que to file para me a pena fai fa ku consultation ko ni malo ko tu fa again in talat na fai consultation ni wa no wa fa e fa lele e la ko ni wa no wa ni ba ko no mai maro ko wa no wa fa na fai consultation wa ko ba ta ha Tamo e fitu na xia, tamo tam princípio ko men ba fare. Sia ko whakalu fua pene ko la ko ni tau po ke hange pe ko me ke ka fa fonga. Pa ko la ma hu ingai. Ka ko pe ki fe hu I ko nga na tau. Na o haka hu ka ne afi. Ai ko fe hu ko aki. O tatari mai to bua nga keisi. Ko no nga ke la ko ni. Aya sia ko fe famalala pe ia mo tu nga faula ko e faren. Pe ko mo ni wa nga keisi. He kai ke uhinga ke fai hame aya pe tari ke isi ko ka fa wat halao o ke be ngai lao rolo tonga ia o ku fika aki mo e kono wa pe se po no fe fa mai no o kai ko e o la ya ataka ia lao ko ni ton ke tau fa tonga he ko a honi ne mo ko tala no ni ke money laundering pe ko fo e panga uri ono ngawe ai ola o ku ma mi panga uri ko ia ke fai aka hia ka ku lo tonga fihia pe ka kai e fonua I ngai atakai o e talanoa ko ke fo ko e panga uri sea ko whatata ki I ahon ka pate te alu ke Western Union ni ke te talafi ha panga pa ko si hoko I he madol ko fai fatongi ta fa whakalao u hoko ka pate te alu ko te alatu ma pe kita ko talafi ke sen he Western Union ni pe ko ka ta panga ta hafte ta man Kalau mai rewa ke te alu ki he owa ta mano o mai ngofua me pange pure. Kono uinga ko ilifia ko ni money laundering. Pero dai ko te tari ko ke ngofua ko o spolo kai pe to hingoa o kitaia. I Western Union ko motuana e polo kai ta o eua. I he uhinga pe ko ia. Tikai ke te whakahoko kita hahia. O si woni ho to hingoa o kita pe ku hoko ia he to lahi sia. Aya ko poini ni o ko tau no fo ki foi te fitoi lao ma hu nga ka no ngai atakai o kulotonga fihia bia e fonuani asia ka ko hage ko fe u ko tu pe ba tari ma he to on pari me mo puri anga pe ya na tau fano ane a na o fe hu na ki e fare ke fai mo fe nga e lao ko ni kulotonga yai ai ngahi hia o hoko I he fonuani ka ko tari ke pasia nge lao mahino ai consultation ia mahino pe he motuani wa ta fa ke ta sia pe ko tui ko he tolo e ta o fai ngata ia ta langa fkala ka fonuani ko dan ko ta tala no ai lao ko foreign investment pe ko fe nga ke attract mai hakakai ke na o mai o invest tongan ko kawen he tolo o fihia fonuani ko money laundering te tau tala noa me ngai kauta ke mo kakai ke na mai business invest hen ka ko me ulua ken ke tau sio ke pa ko tui ko poren e fe ngai pe mo minister ko ne pon mai fra tau aki te mo langa kala fa economica pe ke pare via
E ko kuna tano pe se a ko na ko nai atakai ko ni o lao ko ni. Te tau tala noa whakakupu ta tau heni ka kulotonga fihia, ka kulotonga hai pe whonuani ia, i he huu. Kono inga ko whikau aki pia moe fōe pa ngā uri, moe ola, o hangahi hia, e mau mi he pa ngā uri. Ko ia sea ko tau tala noa whakalu fuau, kone whamore more peke pare mia reo. Ke oua mua te tauhanga o whakawawei e ni he uiaha no ngahi a takai ona o kuotone e lotonga hai pia e whonuani. Tau te whito ki lao ko ni tau pōpou ki ai. Pea o koutu i peke o mai pe mua whainga maari ke wha tau sio ke ngai whikau aki pa tau tuk tala noa whakakupu ki lao ko ni. Malo sea. Malo apito mapau tao no. Ko mahi no pe whihui ho i kureanga. O te kai whoki ngai kai ke mau o mai ai uhinga ko ni nai o hake ane afi. Ke whakapawe i e lao ko ni kono inga wahangahi keisi. Oku. Kari mai ki ai, i he taimi tatau na e whai whakatontonu atu me te pire a kakai, o kai aha mea pehe ia. E toki. Ia se, na whakatontonu atu e au. Na whakatontonu atu e koe uhinga ai, he koe mena. Tau koe uhinga ai. O pehe koe ngai keso, tani. Na whakatontonu e tonga taptolpa, na whakatontonu atu e au. I kai, o koe uhinga ai koe tani maha ngai keso, uhinga ai koe palopare ma o tonga hau koe whonua ai. Koe tala noa koe ki he hais, koe atakai, o ku kai koe atakai o hai koe palopale ma ku ni hai e whonua koe money laundering. Mo proceeds of crime. Ka pate mo sio ki he kupu wanoa wataha uowa o ku talatu pe ai. Ka pau na ke intent ke whae money laundering koe mo ua ai na hape ai. Ka ue wanima kong full million. Ka pau mea koe na uhinga toa tato reckless. Atu pe ha mea ia ka koe pa kai ke tokanga pe ai ke eke ke whakapapau koe mo ua pe na hama. Te ke lae polo ki ai. Ai koe mo ua koe 5 million te koe tau e hongo fu. Pa koe whaka ausi i he mea na uhinga ki ai, ai suspicion. Ai koe ngahi molo ni koe ne whai koe ki la watoa wataha ua ka tatu whitu ki he wataha moe ua. Koe ne haa mai pe koe o ku ngari, o ku he kupu ua lewa. Hawhahinga tō onga moha ngāu e te ke hanga whai o ngari. Malu maa ape ai whai ngai ni, nā pe na toke whai e nau mea ki he whikaku moe paanga. Ka koe uhi koe ngāwe koe no whakahoko, ko pau ke makai i e mea kotoa. Ka mo ki he time ko vea as suspicion, ai koe taha miliona mo ta ue uani. Ai koe mea ia e sea, o kia au ia sea e ulau koe me mua e lao. Si au ia hono mai lao koe ni. E ku whatu tama. Koe ka mea ia koe hai si ai hata. Ko whatontonu e? Ia, whatu tama ke pehe e mo ua suspicions. O kai ke mo ua ai mahalo, o ku mo ua ai conviction. Ai piki ke o hinga pe na whanau maha taha tamai ka mahalo i pia taha e mo ua taha miliona. I kai, pau ke awi whamau a ngā pau ke mo ua ai pia tau iala tala tu kou nia whamau. Koe api koko nia tu sea ke. Tau koko atoa e whakakupu na. Iyo koe ia sea mon pe ai koe mea e ave ki whamau ngā ke toki whakenga. Malo, iyo, Mamau awa tia tap mo e whitu na tia tap ke tampering sika mai hoi me me pafar. Ixia koe lao le ka koe fōu ma koe whahu mai a ki o whare. O kauhanga rewa o bypass a u fōu ngā au e ai whare. Te kai ke whai a sio ki ai. Ka au mahu inga ke whai e sio ki ai. Whehu i atu ki e pare mia reo. Me ko whe consultation. Ka mai kuos whahu ke lao. Te mau tui whe ki ai. E tea, koe whakamāwanga. Sea, ko pau ke ia e whe pa whakamoni e kai whakamatala. Hataha. Pea whai aki ia. Koe ko si zu ia e tea ke whakamatala. Pea tui ki a taha ko topi. I kai, whia mau e pepa ke mahi. Ko whatontonu e? E kuhangi kune ai mu vehe ko ulo iau ia kuna ke wha consultation. Ko fu me ai ni o ko mai he wise penka o tala mai a consultation ko na whai pa ko whakahu ki he lao. Ka ko whepa ki e ne lao o lao le ne o whepa amu. Ka me tamai e lao le ne ka koe ke ton ke tau whai mo tau tani tau. O me ai o totonu ke whai e wakai ki ai, e utara mai ki ai whakawawau. Ai launu. Kua pau ke tau
wakai ke ngai tapai ko tope ke o ai whakapopula e whonuani. O na tau wha kwa lao ke tau whia ke kakai whunua. Maro hapai tani ma whakatoka ngā iange mua hou eiki ai. Ai mea nā tau tari a neafi ke ohi fōni koe lao whakawawe wawe. Ia ko uhingai ko whai aha no whehu ia o na oi whaunga. Nā tau ngā uai hono wha uai lao koe ni hena. Kono ngā whake tau whakawawe wawe pia ko tari he whare area ia. Ka pau ko sio mau mawhai ko panke pule. Ko taimi ke whai ai ngahi ngau koe ni o mono e lao. Ko inti kei tai e palpale ma. Ka pau na sai pia kai ke mai ha koe mono i. Ka koe wi pe panke pule ni na tala mai tau mono lao hu tonga huki tonu e fu palpale ma. Ko tau whunua ko mani loni. Toko ne pisia. Toko ni e toko tapolo. Koe lau ngāri le kia pari mea. Koe o kai koe uhinga pia o mai ha taha kia tau sui maari e ko tokia. Koe uhinga ia o i whatongia whare. Tata o e pepe ko hai ha taha tene o mai lao. O paupike area, paupike tutune sea pe au ki whenga. Ai fui lao ko ia. Pako mea koe ni hono o hifo mea lunga ke komi kakato. Nea i pepo tā noa o wapau o pehe komi kakato ke toi au kia komiti. Ko mea pia ai whaitona mo e komiti. Hange koe ni apai aveia ki he komiti lao, ke komiti pānga. Hoka pe tātou ke he ulao whakamawawe ke he. Ange awe ka, ke whakapapau iai. Koe mea pia, koe ke taungahi lao whakamawawe iai, e nofo pia he komiti. Mea pia e komiti, ko mea pia mahino, o pau pe kau ia e ngai lao, e area i mua. E ko ngā pe pau ke kātoa, pau ke whai ngā weki ai. Ia toi ai temke. O eki ko whakatu whakau e ai ko mahino. Ore wa kātange ne. Kai kau ate ai mea koe ni whia koe ni la. O pai ke tau sio tau tohere ko ti o sio mi se penki ai. I he mea u whia lua ki holo. Ko hinga no mai koe la whakalaua. O tau whakanonga tato he pai ke tau sio tato ki ai o ilo. He pai ke tau mau e whakamatala. Kau pusio mau mawhai koe nani o mai. Ke palo pare ma pe o mai lau. Ko tapu hiwa. Sea, tapa mawhitiuna, tapa mo e tamprinis kalauni, tapa mo e kamemipa e komikarato. Sea, ko ha mea o pāsi ho whare sea, ko pau ke mai no i he wheitu una mo e kaumemipa. I kai ke tūtu uni mai ha sino, ke whakapāsi ato e tau tolu ti kai ke tau hilo i ha mea sea. Whakapau ke aia ke tūtu uni mai pēa hai se misi mo mere mo mea ke mai ke whakapāsi ho whare sea, o ki kai ke tau mahi no. Ko mea na mea ke aia bawa au taha nima. O e whakapōpula i e whonuan se. Ke whakapōpula i ke mai ngahi lau, ke papasi, ke pōpula i kakai, ko pau ke mahi no i he wharen sea, mahi no i ho whare sea, pēa toki whakapasi. Pēa pau whia mau ke tōhu ki ha komiti, pau ke pōpula, ko whatontonu sea, ko pōpula i kakai he palpare ma koe ni ke nau pōpula na toki lau koe ni, ko pōpula i kakai ko mai e mea, koe ke mahi no ke wharen sea. Ko palpare mai u mai lau koe ni. Ko mahi no ai whakatontonu koe mi toka tapu hiwa, pia koe uhinga ku tau, he mahino benia ko whemea ang whakaluku fua. I he lao, he kua whehu ia, me he kau whakafofonga, ai ngahi whehu i ke heanga whewhe, ai ngā au e nai whai he pureanga o omia e lao koe ni. Kono uhinga o whehu i toi whehu ia, mea koe ni he ko mikakato, koe tau hui whakawawe wawe. Pea e ngofua ia, o au ki hawhai tūtūni ai ko miti koe ni ke whakafoki e ni. Ki ha ko miti me he ko miti kakato, koe ni kua mahino mai i o malawa i hena soko pegi mua. Sea kau hampe atu e ai lao. Atu mo ngahi palpare ma mo isi o tukuat ko whale. Koe mea kau me mi pakoni unau i ho whale, koe hai nau whai tūtūni. Ko au koe ku atu aku ai lao pa mono ngahi kupu pa mo uhinga o mai ai. Ke mo mea, ko mo whai tūtūni ke ame ki whē pia mo whē, koe mea ia ho whale. Ko whatongia peo kono o atu. Ai palopale ma mo lao o mai ke solo wa ati patuku. Ko whatongia peo. Mo tolu ia ko mo whatongia peo koe hata ue whai. Wa dao. Sea koe ki whehu i pe sea koe. Koe mea koe tuan pare mea koe mori ki mamau ko whai pou ia ki lao koe ni koe whanki whakaluku fua pe nea sea. Ai ea pehe mea koe tuan pare mea reo mo whemau me wise pengi whahano mono. O na ia i whaki sea a lao ia, lao tatau pe, au whare tatau koe money laundering pe a moe. Proceeds of Crime Act ai whonua.
I he wafe, I he ta wafe, koe o sia e tau lao pe. Pe ana te whaha no revise, I he wafe taha no mage taha neke ne o hake pe ko tui ko si. I he na te whaha no revise wafe ua taha pe koe taha no. Aina o sia I pe lao pe he. Koe koe whehu I ka pō koe mono mono. Koe hai mea koe ke tau hanga amen. Ka koe enia koe fo I lao whanga fo au pe nia koe pil fo au pe nia o mai. Ke tau to e whewhe rewa e lao koe e whakapekia e lao e koe ni po osi. E tonu e kumau po osi aspe I he lao koe kure anga uia e lao ta tau I he wafe. Koe ia e lama o hake. Koe mau io e whakapekia lao motu. Usa spehe me I he lao. Koe ia ho e kure anga. Se. Oia, tokoni atu pe tamu pitu na se ke ko ik me ni pa komit ka kato. Ko me o ase rao ku te fa tolu se. Repeal transitional my saving a uhinga ne se ka pau e tare ni ka tu grau fa pekia. Ka pau e fa pekia pe ta ke tare pu ta la e fonua ya. Ko nga pe Ko mau ia ana pe kona. Oni ka ha no se na ya la o pe ni was mata ha. Ka we nga I konga fo o mai heni. Foto upe ia me ngai pot ngau fi kau atau reserve bank sia. Koe sia ai koe poi ia ku ki confuse ai matuan. He na don fuke kau mai ai whakamatala whakamala ala mai ke whakapekia. Ai pe koe mono mono ko whakapekia mahino ka tiktau toro no ake e mista gona ki e custom. E whai hano whakapekia. Ka ulo tonga ia pe ai lao pe he sia. Na pe ko hatau whau lao fo o en ka ko unga ko ake point ko ia I whakarea ko mono mono ai ko na ha ko e ko te fa to fa pekia fa tai no ngai fa house o fa pekia hin ala ki on fa ra fa pulpuri o pangka ka ngai ko o ma mi ai ko la mo tu a la lo tonga sia ai ko to ko nya pe o fa fa Maro ko bahino ka ko ngai me na uhinga ko na mi alu pe he whaka kongko ka ko na uhinga ki ai o au ki ai wangi ka te o ko mea ke he ni o ki ai mea ko ia. Oia sia pa ko popo atu ki whaka kau ko e feito una ke tau whakupuku hena tau mea ume ke foi kupu ko e tako ko smahino ia. E malo se. Se ko popo ko pe ki he fotu ko nya wa ta no. Tu mo tuan se fo pot tuan. Te ta ke feito una ke tau alfa kup mua e ho e kono hinga he lava e whakupuku fo mahino mai ai pui tua. Pe ka pau e a ua te se o ka te mea ke to kanki e hoi pa fonga ko ia pe ka ko me o ma to kanga te se fu fe ma o la o ya ko ni tamin pe lava pe nga kupu ko e pe fe mea ke o komiti o tala ai o hinasa Maro ko se to ta hima ko ia ta me fe do se ta pe mo e tam pe si ta pe ka me mi ai komiti ka to se koe lao koe niu hao ke ne supasipi pe te ne hanga whetong kakato ai foi lao lo tonga tu pese koe lao koe niu ku whehu ia au pito te nei awe o consultation te moe kakai whehu ia au pito kea koe ngahi mea koe ni sea koe ke mahino ki e kakai Koe peke o whatontono ata tukara. Whatontono e me minista watu koloa. Ta me fituna sia tapa mo tama prinisi pa mo hoik me bipa. Ko kata. Sia o tato o lai hono o hake mea koe. Pene whai ha consultation pa o si wate tari me te pire koe. Hange peka mea koe nei mea take minista tu hau. Koe tau lao o motua ua noa. Kupeia valu noa. Kupeia valu noa. Tau pede wha alun ke tau nima me iai. Iai ngahi mea na e hoko. Pai ke lava he lao lolo tonga o e chese ai ui siu koia. Ui ngai toka ngai e pange pure, pe o mai e lao koe ni. Maulave pe matole tutune kupuano e koni stutone. Heke ke lava whakafoki kia ngahi mea na e hoko. e mahino O toka ngā tu koe whai ngā whakamalanga koe. O kia e ngahi mea na e hoko he ngahi au ki muini mai. Hoko ia koe kaweinga, mawhatukituki, ye lolo tonga. O hange ko te nau tokanga na tō he u corruption ko he whonuani he loro tonga. Sia ki whatontono sia. Whatontono e minista. Ai me minista koe. Koe pehe wai ngahi mea. O ulotonga hau koe whonuani. O koe ke ai koe uhinga sia he kwa uhinga. O koe ke ai lao koe nike.
ki whahangau ke sia koe tau sistem whakamau anga ka pau koe ki ngau e tau lao koe ha tau lao o tau ngau e common law pa koe me ngahi president o ngahi case pehe o hoko he ngahi whanua ko mniweri kawa Britania a Australia ya monu sila o kai ka me e koe pehe koe ai noa ia o tai mo wa vai koe lao o ngau e ki whamau anga e ngahi case pehe ke tite mena ngai mea o hoko he whanua maro se Sia ko fa sia tau ia sia. Sia ko tamo feito. Sia ko umea ko ni sia ko pau ke fo ia no fonga. Ko foi lá lo tonga sia to ka to ai. O wenga ere meni te o la ko ni o fi mau ia ke sia fa ton sia o kai ke o ko tu i ke lao se. fa ton se Ko fa ton. o kai ke to o ka to ko hono langa o e Ko kai me sia o kai ke mahino. ko lao ko ni o to o mai ai lao mo tua mo lao fo o fo tu whakalele pa tamate i never lao mo tua Lama ngau e aki ko e ohi me he lao mo tua e lao ko ni. O kai ko to e o ri ai kai. ko ngai ko fo wi o fo tu mai ki hen Hala ke kakato e lao e ko ni ke frahu mai sia. Ai ko te fa pa sia pa te ave o to ki nusi ke kakato pare me reo. Mai mea ku kakato ko fare, pa koe tu sia ko fare ke netari a me au kai ke kakato. Kai ke mahino. sia Ko tu ia ki he lao ko ni. Ka ko ke mahino ko lao mahino e ni a sia ko ke ta mahino hata hai ai lao ko ni o fa papa o tu ko tau tol ka to ko fare ni to os mahino i winga lao ko ni o ko si kakato ia pa ten hanga e pese pal pare ma e ha ko ke mahino to hande pe pa ke tau to mahino i hande lao Tau rupe pare mea lele ka mea tau mea pao minista lao. O kai kua lao e mea ki money laundering. O pape te mo Sia, fa ton ton watu sia. Na ka kia ha pe ya ko la wen ke malon. O ke te ko ha define that sia ko fa u hinga ya tu ai money laundering e ku komi kona definition ko ona ono fufui ai origin o paanga ono fufui ai ulawa pe u ye tau pe u ye pe ko pala ko ka ye ka ko sia na ka kia plaka o ku hala ka ko hala define ai money laundering sia ka tau hoka tau. Maro. Ka kai mau ko e no to mo. Ko correcto que sea que tau aluma que fa kupu he pehele uhinga. E tala e he kupu, a mea ko una ulava me ki ai kato. Ka parea ko he taha ko ne feu i ha kupu, to ki ologa, talama e mea ka tau ririu po ka tāna. Iyo, mea ki ologa, ka pau ki mea ki ologa. Ko tu Ko e se ka uhinga ko... o e ki ku mahino e lo toka u tau ki e whakalu ku fua ko whai e whehu i e whaunga mo e whaunga. Aena e osi mahino ne tautari i he wharearea a ne a fia ki o hifo ko whakamawe wawe. Pea i he taimi tatau ko whakamahino mai o ku ke ia e whainga maari e ko umitia ko ini ke ne whakafoki ai lao ko ini o tau pehe toi whakafoki he ko umiti lao pe ko hato whaunga nge taha. O mga tuunga hono whehu ia o whaunga na e whakahoko he pure anga o tau te whito ki he consultation ni. O ko roto mua ke whakamahino te tau alu ki ai he more ho tau taimi. ko ia sia he ko fa mala a sia ne afi kaya hala o whakawawe o tau pai pasi he wana hi mea ko mai pe ki ho fale na mo fotu ke alu ke ko fai tu tu ni ai Ko tonu e. Whai ngā maari e ia ke ave he komita. ka o te tau te ke tau tol ke alu ki O he mope mo e e la la mai mahini a leo tupua ke tau whakukup ke tau wawe. ko ia Ka o pau te fia hiu ia koe e lapa he komiti o ave ke ha komiti taha. O pala ia pare mea leo. sia ko tau alu mo ke whakatupupu Mea mai Tama hito na kse pa tamo e tama prinsipio e ki pare mea leo mo hoi ke komitika kato. E sa ki toko na pe mahino tau ki vilo tu mau me mea koe ni ka mahino me mea ki kse mahino pe ia nge ko ngai fonga ngau e pare ni ko skai te mea ki ai. Pe a ko mea mahino ke mo tuan kse vai kono mahino pe ia ku tau falala beda tau ke taru ko mai te kurangan na slai konsate sini ta mo mai no ke mo tuan ko lao en le fai konsate sini me ko mai wa fe wa fa ai mai no pe ko ngala he ho e ko e na na kureanga te na ai na mai no ia pe 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 ka al din ke na malo te na slai
ai ngā ke lawan te kawa mo e pange pule mea ke naha nau mea ki ai. Ke na o whai koe ne te tonke puranga. Ta koe poi mau ingai ko hake he ni. O kai ke te mau pakapau wana e wha consultation ke te kamahino mai te wano ngahi pepa te hake mahino kai. Pako tui ko whai mea lahi te eksea, te angepe ko te mea ki. O mahino pe ki he tau tutu ni ai te kak mo e lawa wawawe, pe ko ngawe ake whare ne eksea. Kalau me ngai pule ana ko tau te fito ke kamata mai ko ne riu ko noan he wa ko. Lahi e no ngawe ake. E ngai ko nga pule ana ko ya tau te kamata. Ai ko ma fai ko ya to wawawe. Me ha mo fi ai ngai ko. Ka ko ya ko tai ni pa ke tau fono ngai mo fa wa. Ke ka ko mahino pe ai ngai o ake o ko tui ko pau ko ia se. Te ko inga mahino pe o sétimo se ai ende po ende time. Pe ko malama pe. Ke pau ko ende plot committee ke to ave ke komi panga ke fa hanau ko mea ko mahino ko mea ko fa mo consultation a pange pure mo ngai kup fe kawaki o fe ma ke mahino ke. Pe mahino pe mo tai ngawe ka tare committee ke ave komi panga pe wat mo tai ta pa to ko ni pa na ngai ka pe ko apo pe ko au pe mai report ma pom ke mea maya ai pure kwana panke pure pe mo se apo ate pe ko ha kau panke o fai ha no fa mahino ai mea na ho ko ki ke na to hung na fe mau ka tau to ko ko mea pe ke ho fa ku po exea mahino be ka te tau ke vilo alpe foki ke foi mea ko vilo ka pa lo de committee ka na spea ai pe don pare mea reo ko ni o mai pe ia mea ka pa lo de committee ke ave fa no fa malalang sete se a ke to pro ka pa utare committee ke ngau e pe ane ko la ko ne to fosi sete taimi ke komi panga e ko tui ko mea la pe ni ko mea mai ko wana ko me pange pure da mo kau poate ko dia pe ko kau pange o pai ha matala ke komi panga pe ka wak me kan pe via tau te fito ke consultation ke committee pa na report me ke faren ka tawal e ko usada se la ve ya te mo ani ka tau whaka kup te tau kei vilo pehe mea koni e kei iai a te huia o ngai mea ka nio ko stari mea tau whaka ko iyo ba lo pino fa ko kanga he pehe ku tau vilo ko ni he whaka luku fua i he whaunga o makatu unga ko e tau whaka wabi kaku na e whehu i he eiki se whareareaka ko e whafonga no pere mi hapai pe na e whai e consultation pe mo e kau stakeholders kon pe wange ko ngai pange ka ko tari ai me pure anga na whai iyo o kai ki amana ki au ke me amai hataha o loi fare ka ko me ko to ho mo tari e whai he ni te utui pe au ki ai ko mo on tau me mi pai ya whehu ia ko na whehu ia to ka tapuhi vai pe o mo on na ia mo whehu na mai me no pere katolo toka tapu ki he taimi o makatunga taimi tari mai pureanga iyo na fai he wa mafa na e hoko pe mea koia ka ko kuhika ia ko ko fehu ia mea ia koia tau vilo holo tau to ka tau hoka tuma ke tau ai tata pe tau al ke ku pa tau sio ai fai motari hangai fehu pai no ia ka ia hoko tu ko tau al pe ko ka ia hoko tu ia ke fai ai ka ka ko na so ko ki mua i he komit kakato ko no to pa ka po ai lao ki ha komit What ko tu be? Ese o pe ke ko ai ke so tu mai ange ko tu e no pere ke tau ave ke ko mi pa nga pa dan ke fa pok ma pung pong pe ko ya ka tau ho wai pe mo lao so va ve ya ke pe ka un ate ke ile de pe emergency bills a ko so tu pe fo ke na o mai ni Ko yo ko tu ka be ya o malava ta ko so ka mahino mai o malava me he ka ngawe se ki popo ate ke foto ko ai ignopere pe ko pe tau pa lo te ko tu e pe bo se ave ke ko re ke kala ke aka ke ku to ni ma ko tu se hombre more be unga o do ki la ve la ve me la fa ma va be me ko ki atonga tapu valu aya ko me mai ko tolu ono ko mafai ya ko no to liu ha me se pe e taimi o ko tongi ma se ka e taimi o kware ai ha me fa va e ikai ha to fa ho ko nga we ke nga ta pe nga we ko fa va ve to ku ke ha no fa ngo fua e fare
ai o hinga ke whare area sia. Ai ka paha whakatu wene whokia ke whare area. Ase. Se ki to ko net ke ya ko. Ai ko ta ko a ve ko ki ha komiti. O ke ka u pe ai fare ni ya ki he foi la ko ya. Pe me na pe he to ai e vi ai pe u la fa va ve o ku na ki u mai pe mo na to. Ka ya ha bo le ai foi status ya o fai nga u ai ko ai fare ki ai. Ai ko winga pe fa bala la se ko ki to fi ma u ki ke fare e ke ho ka pe nga u e nga me a fa va. Se ka te tau toi vilo pe mea ta tau koe mea koe ni kutoki o si koe whamalanga i e te mo toi vilo mai pe o se komi panga mo mea ta tau pe kai toke. Foto ate foto Ka ko foto atu tau alu mua ke whakakupu na tau o si mau ki ai. O si koe whakakupu ko tau tari pa tau si ori ma ki he mea ko hoko mai. Ka ko hange u tau whenke teke i lau koe ni ko ke ton tau unganga pe he whare ko nisi. Ya lau mau. Não na pele que foto focal cá tem que aí para falar com ele para o TV ka ko o ina pe foto ko o ina e ko la vei ko ta wasenita ko ni ki mo ha ke tai mini ko u ngau ka va ka tope ya ko ki ha ke pe ki motolo pe ya o pe para pau ko e al que fare area para tolo pe que to para o ti fare area ko ha pa ta ko ti kai ho ko ngai pa va ka tope nai malo e u ai tem ko na ko pe ta cái coi ha pe me ko ku me ka ko ai ke vete foi me ko ni ka ta te ta vilo ta ta pe na to le a o te ku ku vilo o ko me ko ngai ka pau e mai ngai sino ko e ne ko fala pe ke me ko mai pure ana fai con satesi ka ko e ngai me na te ma me ke fa mai no mai me pa fi mari ta ke ko pa ta wa pe ta to o ku flow be alo me ata dai ko ngai la ma wi ngai ni fe ma ke malo se malo ko ta pi dia tap ma tap ma hedon se ko to foto apel ke tap sio ke report ko ni to foka to paloti ke to ave ka feito ke e ko fe ba pe ta mai no ko ya i o fare se te tau fai to ni ko to ni asino me tua ko e to e mo to ani ke se ko pa ke mai no i o fare ke ko lao ni ave ki fare ho ko mai feito ke ko pa ke hao e ka kai ke tau sio ke to ta ko to pe ko to ta fai ia te me ke tau fau ka tau sio ko mi ke ngai lao ko ni se ko lao ko ni fa matau ko pau ke hao ai ka kai na ton huia pa pau wa ta ton huia fon wan ko tau atai nai fo ke tu po ulo ke ko ni stu to ne ke tau atai na pe ke ne koloa pe mo ne mo se ya ko fa nga fo tu ko ni se la ve ala he ko ni stu to ne la ve ai tau atai na la ve ai ka kai de fon wan amana ke na fa ka nga o e kon vai ko le ke feitu na ke tau fe fai malanga ko e o fare se o ga me e ko fa to ga ya honi pa fai ke he ka te hange ko me kon na me ma ke no pele ha pa io o e ke me ke te pele ko ni pele fa consultation to me ha ke pe e fa fonga va va ta nima o tala mai o ma fa o hala ke popula ka kai fonua to me ha ke me fa fonga to ta piva o fa ha ko mai o kai na ka fa consultation o ina os fa ha ko atu e no pere ha pai ko lao e na fa consultation ke tau ko si ko lao a moutol fa to to ho ko atu ngawe ko ni fa to na che ma ke mai no sensitive pe ha ka ko lao e me clar fa fo ka fo me ka be se o be ina tau ke ani a fi ko kai la pe ka ta la no le pe tau le a fa le ko to ka tu ke mulau ma dire ka me ke tau ta hai pa tau alu ai ko ma o ma ho pa ho mo ngawe ka ha ke ko ke mo ilo mo to mo ngawe na fai ya claro inglesa ai fa le pe to ko dia opito ke ki holo hi e toko ni abito ka pai lava mai e o se pengo tau tu ka lele ngai tala ko tu no wangi ai ke toko ni ki foto ta palo ko si ai fokotu ko ia e fokotu ta go ku whakamahino mai he ikai ko pau ke o atu ko hae mea au whai ke to kanga ke to whakafoke mea ki to pe ke komiti pia mau ke ilo mea go ia hau e whakafoka pia ko pau ke mahino e taimi ke whakawame mai ke tau ke whakawame pe tau se ke ku hinga tau al ke foto ko na tau tahai tau al whakakupu kai ihe ni rise peng ho kutua ke togon mai ko notari ngai fe ui ka pau mo pe he sai ani ihe ai ke to ave ke komi pa anga
o pai Toi lahi e tatau pe me foki mai. tau ka ya ke se apa te tau ko ko tu ko fotu ko de no pe ya pai o pai la mai ko ba nai mo fa na ma te ho tan ka mo fi ka ma to ke mai te ho ta ke ko me ma wi ka ya he ni ha ke ko lau ko consultation ko wai te mo ngai fe u e procedure sang na lo ke nai ba ve pe pa le me le kai ke ko to mu ta ha te ya pong ya o Ka to ga ke ho e pure anga pe ko ni o ke fra ba be pe ia e ka kin tolo ia me tau kare area me tau kare area ko ni e ke lava pe e ke fai pe fra pupu ia o ko fra mu o ka pau ko me au fai e ta la ai ho e fra fufonga ko uhinga ia pe ko ni mahi lo ia e ke lava ko to pe ia e ke la me tau ngai ngau ke Ko na ku ne pe. fra ba be Ka pau te nau tala no e hoa tan me ko wana e pange pule. Ka hoka te tau ta no ka tau ka ni lao hone a te ho ai. Ko me na me mak to tap to. ko pau ke tau mana to pe ke ka tu ke mata pa ko ni ko pau ke tala pau e tai ke foki ba he ba ta ko ko mala te pe ke pa me ko wi ka ke ko mi pa nga ke fa ta no ai pa pa report mai de ke se ko na ba me tau committee a tau fa o si de ba la hi pe tau la tau to ke tau ho ko ki ai e kai te tau bilo ta kai te fo me ko ni ha me pe na ke to ni nga te malo se Ko se ai ko ne pe. Ko se fu ke ko mi pa nga. Ka pau ko ne pe he ui ai ko wana i te hau e tai mi. Na fa ta na to he. o to be mini te ho ko fulu pe tau ma lo lo O lo tonga fa no ko mai ko wana mo ka ngau e pange. ko ia ka ko puhi nga he te tau pa lo pe ko tau fe lo toi ke fai e me a ko ni tau pe i ka i ho wa i lo wa ta foki mai Tau fe lo to i pe tau to ai ha ke me ko tau pa lo tau pe he pe ha ko wana pa ha uia. o fe ta Tau foki mai ho ai fi o fa foki mai la Sia, ni. i fa mari a sik sia ko mo. Sia ko na ha ke na ko lao ko na is fo mai e consultation ni. O ko kai me ko na fo tu mai. Ko ia ko lo la. ko hono uhi nga o bia e ta la ai ya Ai ke, to ko hono uhi nga ai o tu ya ko na fai consultation ni. Ko ko ta la ko 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 malanga ko ta la me ya. Sia ko ko ni pe hen. Ko lao ko consultation ni o ko fa o ko to ai consultation ni ko la i lao ko ni ko pe ta fa to ko. O ia ai ka fa kupu e to ki arise ba me ai ko ha ke. Ka mo ta ha ki ko don don we me abai ta to Se tapo mo feito na che. Tapo mo e kama prinisi la mai fare. E che a e to ku whakatonto no. Tau whai mo ha me. E whakahoko e tau mea koe ni ko lang maari e ki ai are mi are ore o. Ka tau whai mo tau lue ki mo. Ka kore ia sea kai e tau ke. E te whai pe fuhu ia e fui hoko pe koe ni ka pau te tau ke hoko atu sea. ai ko tu Ko e whakatu ke mo whakatonto. Ka pau ko tu se o tari pe a ko fa ton ton no ki mama o ka ta tua me ke toni pe ma ke atua ka tau tala ka tau un malo se Kese ko tokanga ki he me to a mai ke atua ta tonu. E lava pe ui e ko wana nge nau mai tau pe ko hafe tahanga. Tau kai me. Mo tala noa pe. E se ko wha me au e he. A he pe tau ki me ko tau paro. Hange tau tūre ha nofo ha kau me fo mo lahi fe tuna ko tu ka mo tau pe ko wanga o loto lele se ko bitpanga ke a ki tala noa he ba to ni. Pa mai ke re ko ti ko ni ko o e consultation. Ena me ki. E fia fi pe pa tau hu mai. Ka tau na to ko mo ni e to ata I hapai ta to. Si ko foi mama no ko ngo I hanga mala. Paro e ki pai mi ale o ko popo ki ai ko tai mi ko foki mai he ua ku ko he ua e lava ki ai o mahuiga ke o mai e tai mi e o si ai a pe me ak fo o ko na Ko he kai pe fu ke nau fano ngo ke ko wana ko ke nau sai e fano ngo mai ka. Ko foi le ko ke nau sai e tau ngā ue pau ke report ki toki mai ke feito na ko committee ai ko hinga ni ko ton ke secretary pe lava o fa mai report ki ke wa ai tu e fai be feinga ka ko hinga be o ke reality ko e ka ue e fai be feinga se mai tai ko tu mai tai mi ngari e whakamari ki ai ko bombo o pa e lava me be ka fine mai be ka fine ka ko e definitely e feinga ke ka fine
Koe mahina o tope pongpong ya u kai fai tinga ke Philippines. Koe. Ke fa pe mali o tope ngai issue. Ma to mi pa ta ho pa to to. Maro apito o mai e report ko ni e consultation ko ni ai ke fai ka pe pe mo pa ke pure o to mu yang e ho furu a pompo. Se ka koe na sabe ko na ni palo mes mai ko ni os ko fia fini ba. Se ta top point ni mai pe me o to fa o ke se ka fa mo mai ni ka tau. Ngai me ngako ke tau na mo. Ia hanga hipe a ke o ha ke pa para pe ke pare pe leo o bukau he komiti. Ko ka ta fa we se ia te tu po te ke te tona pare me leo. Ai fai finga ia se. Ta mai no ye hanga he pare me leo ma ta ki ka wa ta te tau no fo no ngau. A no ko ngahi issue ko na ai ko te mo to me a tua ki he ko kana bangke pure ba. Ngai hanga hi me a ke mo ke fie me a ke pare he tai ni ki mo te ke kamata mo kata ha. Fakat patonu ko specific ki ngahi issue ko ni ai mo tala ai winga ko fai me ko ni. Uhinga ya se fa kupu. Ne me aha ke u me ko tau pe ko me ni ma pe ono o al kata ko anai. E ki me sala ko fehui ki he ho e ki ko ni da nau tala a uhinga to fai me ko ni. Ko ni e ki to ka tai mi ko ni pe wa ngahi me e makatu ngai ai fakataha ko du abana ki to fai. Sia, então quando tá mo feito no ko iki ko me ai foi me ko pa ko tu sia mau da ko pura nga ko fai ko ni ko ai me no fe wi ai ko mi pa nga ko fa ma fai ko mi pa nga ui me ko mi ka ko ya wa ni fe wi ka lo fe wi ai pa ta wa ko ni ti ko mai ma pa ta wa kwa mau ya ko tu se ko mau ko tu ma ko ko kala ke te ne fra ki pan ke pure ke no mai ki Afrika. Io ko ka ho ko mo ye. Ko ye se ka pa ko me ko kai ni ko vana pa mo fai ala ui mai ke au u fai ke na drive it off that ne ka ke mo ko start ke no wa kai ko wo se tu tak mai pe ko vana ye ko ya fi ma ye pa fra ho ko ke na lava mai na. Malo se. Malo abito ko tu mahino ke fai whakahoko ai ko kaukala ke te nau whakaho kātua patongia kona ke whengai ke mau mai ki mua i hongo furu a pongpong. Mo kata ke tau whare area maro. Mano e ki tami te nima pe a hoko tawa. Ko pepe mahutong ki tau whemea whikaupa mo e taunga tau whataha. Pe hoku lota ho i ki tau le pohuri e whiawhini. Ko pau i kai te kore pe a pompom. Ko e asenita koe nai whai kefi me aki ani uhu. O pehe koe lava e lao e ua he aho ki tu tui a e lava. Ai ko fotua te pe ko hike whaha te teu ki a whiawhi o ka pau koe loto e whare ki ta ho watu. Ko pau i kai, ta whok mai pe hoa ho watu ki koe whema aki ani nai. Malase, ko popo e peki ai. Ke nga ke fai pe ho whakau tau tanga. Ko mea mau inga tālanga ngai lau ke mai. Ko hape whakau tau pau pe he tau ki tolo atu ki anai ki ha to e ngahi ho au whafo whape ia. Ko ki ha me e ko. Ko hiko ngai lau an fo tutu mai ko ni ko tu mau inga pe ke tala noa. O te aha tau ki o watu ki he ono ko ki ko. Ke whafo whape tau ki mau iwi kātope. Kai o te tau to e mau mea tokoni. Ko tau mama tolu e tahaua ko e whiawhi mo takahau mo ngai ato toki ilu. Whamaloa te se whare area. Taktaha pure peki e ne mea tokot. Ko e taitari e whare ko e mea e kalake ki toki. Nā ui ki ai. Kore atu ki he kake tau parot ki uproto ki he hokat pe whare tau ki malolo pe whaka tau hopatu tuku he ono. Ko uproto ki he whahamani. Serot ka di tau te ploka sa sovaren tu hi lentei vai tai oni sementin do moua sami vai pulu lem latu e mistanga flat funua e mistamo ui mistata mamata e mistata na kwanga mai mistata muri me ka tanya fio ik pare mi leo ik mistata ko tau ki mistango we ik no bere ave tangana
no pere fohe, no pere tu no o gloto que tocou o fulmaval. Ka roto ki fotu whahamani. O kai haloto kai sia. Malori, tore whare ki ua. Mana tu de kau me pa kau ipa nga ha te taha ye ko. Ko tu ko. Maro o eki na tau pokasi aki ai malanga ko na fai e baba o taha no tau hoko doi be ba ik pare mi reo Ia, malo se. Ia que hika me ka malanga ki ai baba taha no. Mak mai be fukia. Man fukia we ai o me ka no na fa matala fu ko pe o ku ia ngo ilang ia. Ka ko feitu ngawe ko feitu ngawe ni minister ni ki. Pa tuku ki ai e ka fa fonga ka lava e ngai potu ngawe o ngawe moki motor. E ko tu mai ko fonga ko lele mai aki ko ngawe e ngai potu ngawe me ka officer call. O ba ko tu ku ngai mo me e to foki pe fonga ngawe ki ngawe motor me ka officer call ko office vai. Sia ko ki fehu i peke ton baremia. E baremia mi reo. Ko pehe ko ho me a pe a mau tolu foki mo dol. Ko nga kai ka to ai. Ai pure anga mo potunga we ko nga fehu i sia e pehe. Ko e o ko fai nga taka mau tolu ko me nga hi mo tu ko va. O ko mau ko miti fakalaka va. Ko ha pai wa ne ko miti fakalaka pe mau pehe mo ewa. Ai ko anta e office baremia. Ko office baremia na me to nga e palani fakakatoa fakafonua. Oke mau plan fakalaka a wa mau ko mit fakalaka va ba ku e mal i office baremia. Pe mo finga we aki ai pe mo ka office kolo pe mo ka pure fakava ko fe ui pe ko hai te ko e mau o me ba e baremia te mau holomui ko ngaki e holomui me office baremia mi ko mit fakalaka va we plan fakafonua va i mal o pare mia pe holomui office pare mia pe holomui ka toa ai ngai potunga e pure anga e mahino pe ke motuani pe a more ke mama fa fe paki hange pe ko mena ku o hake nai tatawa e pe ko fe hafi tu ave ki ai ka ko kore pe ne ke fa mala ala ko fa fe paki ko potunga ko to pe pure anga o na finga we aki pe mo e ka office kolo me tek ke polokalama e statistika na mandana takai ang tuku hawi vavau takai holo hengai kolo potungai mo ui ko uinga e holo mui katoa ai pure anga ia mi ngai finga we aki ai na lotonga no ftonu hango ko taini mene lele lotonga ko fi ui asia mai no be fe hui pe mi ale o uhinga ki u ka mau e hano fe hui uhinga ki ha ai me au pe e bo holo mui ko tu lo me tau vilo holo kore pure anga mai ka fisa kolo ki heke na nga au e moi o ave ki ai ngai grande patseti ki na nga na to mo ka fisa kolo ki me ai kolo ko na hanga o fili ko u me fa ka lu fu ko pure anga ai o ko fengo ke mau nga fa ta ke mo ka fa fofonga hari ko fa ta pe ai potunga ko ia ka pale ba tau ke tu pe sa ko ke na to ko ki he pa te mau nga mo ka fisa kolo hanga tau ngai hala he ke tau to nga ke te e u me ka fisa kolo ke na ma fa fonga ai nga hi va he nga he tala no ai ko hinga o fa te le pe nga ko nga ke no fai Se ko tu ko poinia ko ni tau to e ta kai pe ai. Pai me ba tau to ko mi ka to ke ai ka komiti fili ke ai. Ko me e pare me le ore ko ke a foi poinia ta hono ave me ki he. Hake ko la wa ne nai. Ko po tu nga we me te ki la hi ne bu nga we mo u kolo. E o atu ki ai. Ko po tu nga we mo i la hi ne nga we mo u ngai outreach ko ai po nga we ko aki he. O ko poinia ke fai ai hiki. Ko poinia pe ko fe o effective ta hai. Ai ka wo officer kolo mo pure fa va he. Ka ko poini ma ho inga ta he fe me a ko ni pa me le ko tuku ki he pure anga hoko to pe vai na tolu na fai tu ton e ko inga ko ka o ni he liliu
wa la ke no si fiol kon e tau kakai o hoko ko ka ni manga ue o pure anga e ngai kolo mo ngai vai malo se se ko ki te hanga ilo pe te whakamata la whiwhia ai konga ko ni whakau ko ke o te tangata toho mai e mea i ka hau ki he aho ni ko mea lu hinke pulanga a me ki he po ngā ko ki nau ngana turia ki ai ki he kolo ngai mea ko ia o mahino ia ko ongo e au kamata ki tau koi kamata e tau vilo ki whakamata la pe mea tatau e te tau i palo ti tau tolu ko mea ko ni kulo tonga whai fuke mo oni lo tonga fai e ngā wea mo ka ofisa ko ka kamata ko ke na fe tukutu ke po ngā ko pa kamata le ngai po ngā ke ngā mo ngai ofisi ko ne ka fo ngā he tu aki ai huinga ko ni o ku ia resources o ku ia ka ngā o ku ia mo pa anga watu pa fale alea o ku ia tonu ke ilo mela ai ko tau me ko tai minia te mo fa ngole ke ka ofisa ko lo ki he tau ngā ko hai me ko fai ofisa ko ko me ia e ngau se ai ko me ko fa to lu ko panga ko mai he fale alea o mai kia ta tol ka fa fo ko ki ave ke ofisa ko lo ko ia ni ko hinga ko a ho mo ngau ko mo potunga a ku hange ko fatata ko ngau mo to lo resources faka fofo o botolo ke resources e bea ko panga ko o mai ko ki ka fa foka ki he de ka o e mo no va henga ka ko fituna mo ngai va ke o na fai e to ko ni a ko ki ngai ta fa mau inga hange ko vai ke o wala me pe o ku ma fai ange mo malanga ange mo va ange a ngau mo ki mo tolo i he tunga ko ia sayang ina wo ngau mo ka ko ngau ko mo to ko fatonga va be ngi ta fonga ko fatonga pa me le o tango vai ta ke vai o mo firma ofisa ko lo ke sai ni mai i ha ko re ta ke fa pa pau i ko to ta ko me ko lo ko ya o mau fitu ko ya ai o tipe ni me o ngau e mo ofisa ko lo ai le mo finga ki ko fai ko e fa fonga ka uma ni ofisa ko lo mahino e ko tu mo ko e minister ko ni ko pulanga ke mai ki he ko me ape ko fisakolo ku seia ke mai ke po e minister mia mai palo tap mo e fetu na sa ka mai tamasi pis kala ni mo o e ke komika kato ko e pe ke ki fa fo ki mai ko fili pe no foi office pale mia ko mai ki he internal affairs ai ko porque fai pe me ano molo fai me upatungai ke he ka winga pe internal affairs o la hiange ele ka unga pe mo loko me ka office ko lo pe me a e nga we ko fa ko e office pale mia ai ko me pe ko fa ke tau fa ka wan ki ai ko hai o la hiange ele nga we pe me ka office ko lo me i he portfolio ko ave ki ai ai ko me ko formanata te filma tu man ke se ko ke tu ma fis pare mi ai ki ngawe ngai potunga me ki mo manatu ka ko siri ya botolo os fa matala ke tu ne fis pare mi ki ngawe ha ke tu ma fis pare mi ki ngawe me te ki mo he ko pe ni ngawe anai ko governance ko pul le leo ko me ai pare mi o taki e pure anga ko ia o ne fai to ni ke ngawe o fai e pure anga ai o tuku he la ko ia kai ka ta fai a ni sai mi te ki ko korea tu he ko na te tau to he ni me tau ke me mai ko i kai ya tu ni ai office pare mi ki Portugal o te tu hi fo pe he office o pare mi o mo to lo mo fai ko ka ko tala ka mo to ai me ko mo fa ka ke tu kwang ka office ko lo ke na o to ko na to pe mai aki ko na te mo be a mo gilalo he ko mahino he ko na te tau to he tau ha bai da do te tau pa lo tia da do lu ia he ke mo fitau la ka po mo e feitu na sia ka po mo fari kin sia ko foto ape o fano ke nga hi feme aki pe a ho tu ne u feitu ta ki ka o sa ko lo ko tali ko ka sa ko lo ko feitu ko fie pa anga ko nga ko na o mai pe na o fata pe na o mo na nga fie mau pe ko tawang ko me ko ku fie ma ke tau po ki ai ko ngai me ko na o
o na tu whakataha. Ai au e mea kou mai e pule whakawahe. O na tu whakataha mo e pare mo e kouwana e wahi whanua. Pau pau ke na ulu whakataha pe ke wheitu uia e kouwana. Ko ngā koe langa o e wahi whanua hapai. Ka koe ngahi mea kou whai ai ai whe mea aki. Pea kou tui koe o kai ke uhinga i ke motu ari no e ke mai kai uhinga. Pea u whamatala pea koe ke fuloko uhinga. Ka kou whakotua pea koe a sea. Whai e pe tau loto whia maari ke tau pāloti pe koe hae mea koe e whai e iko ki ai. Ka kou tui o ki tatau pe a wheitu e. Sero, ka peke pita o si pe. Ki mi te taha kone o si ana ia. Tapa peke whituna pa peke tampinisi pa mo ek me mi pa. Ki tokon peke mea kou tokan ke whawufonga hake pe koe lawe koe ne nai. O ku tuia e pale mia pa mo e pule anga e aho. E toe lele ia nge whakahoko whatongia. Iono oange ai ngā ue ki he potu ngā ue koe nipa mo e ki minister whalot whanua. Nā ulawe ni nai ke whakakau kia kono centralize kai ngata pe he paanga tokoni pa pe ke whakahoko whatongia. Ain pena e mea toke minister. E toi lele yange e whengawe aki pa mo e pure whawahai mo e ka ofisa kolo. E kua tau ngawe whai kua tau ngawe whakasiwarit mai ka kai whanua. Pea ku mau tui e te lele yange whakahoko whatongia. Ono centralize kai ngata pe paang ngahi mea kotoa pe e potu ngawe koe. Malo sea. Ko centralize ia ko pare mia office pare mia. Se ko mea mawinga heni ke motoa nia. Ko toi mahina tol ko ni pe ha fa ve ai ka tuku ke puleanga e toki lava mai November ki se mau. Ha fai totoni ko ha mea te nau fe vai e foi tau e fa ko ia. Pa ko ko pa he kai pe fok te tau tui ta tau pa ko tu ko pe se ke tau palo tia malo. Ka o si mai ang ipe ko na e minister tanak panga. Tau me whaituna sea ka peke tampinisi kalauni ma premier leo hau eke o komiti sea ka tupe mua ke o atu anga whakaukau baka kore pe sea ke tau whakapapa aki he anga tau whakau katuanga atu patuki whateri hai tau ataina whituna ia o whaitutuni ke pāloti. Sea ko mo oni pe ia ko whaitu koe ni o ku whakamalumalu ke ka ofisa kolo me ka ofisa whakawahenga. Ua ue I holo me taimi ke taimi. Na tō me mia awe ke office pare mia, whawhok pe office pare mia ke mia. Koe ni o ku maukau, e tui, ke omi ke potu ngāu e koe ni whalota whanua. E winga koe ni e hou eike. Koe ngahi ngāu e koe whahoko koe e potu ngāu e whalota whanua. O kau tonu ia ke whatongia o whahoko koe e kau office whakawahenga mo e kau office kolo. Ko pot ngau e mia ko ia o kia spoti. Ko ia o kia ai kau vai kau tōrekereka. Ko ia o kia ai kau disability. Ko ia o kia ai tonga e o ko ngau e ki muri. E hoka tonu ia ke society. E mau whawhi ngau e aki ki mau tonu me kau officer whakawahenga me kau officer kolo. Ke ngau e ke whingawe anki me potu ngawe ko niko nuuki ka kai o ki muri whatata pesea. Ta une, nea mai kore me he potu ngawe mia, teke whetonge pore a ngāia sea, teke whetonge kapneti. Nea mai o kore ka mau tō, ke mau whinga mua I tonga tapwha kumi ianga kau ngawe ke o ye mia. O mai ai whatongia ko ia ka mau tō. O tu whakatahai ko sirio, office whakawahenga, me office ko ia kau office kolo. Kono uhinga pe ko pot ngawe o huka ke kakai. Ko office pare mia o ku nofo ia ke ngai whatongia maalunga mo lalahi ai whanua. Mau mo mea I mai pe o ku ikai ki hene tau pare mia. Kau ia he whakataha I fisi he o kusea tongania I forum. E ku ngai whatongia lalahi pe he o tuku ke office pare mia. Ka tuku hifo ke ngai office konu u kau tonu ke kakai ai ko mia ia ngai mea whakaloto whanua. Ke tuku mua ke whengawe akia pe moe ka ofisa koro, ka peke ka ofisa pawahenga, mo mātu ani e tau tuunga koe ka whakafofonga o e kakai. Ke uhinga ia mau pehe, whena pasi ange, wave ange, ai ngā ue. Maharo nā ngoia ni I te nau ngeia ia ange, he nofo he maru e office pare mia. Pakapau te upare mia, maharo te o ngoi pesea, whaingo fua ke u lava tala tutu uni pe control,
ka pau na no fa malu malu office pare mia ka ko mea ko ke ngawe function my activities e ki va veange na fenga we aki mai office fa lot fon wase pa ko uhinga ia e fo tu o atu ko ta tai na pe foki au e ki fa fo fonga ia pa ko se ko to ba me fenga mari ko ni o ko tui ko nga ngawe ko ia o fa hoko me pure anga nge ko me ko ia ai pare mia re o le le yang se ai fa pa ke office ka fa fo fonga e uhinga pe ko me ngawe o kuiai o kia i ume alele, o kia i utu, ka pau e whaiha sa vea. O kia kau ngāue o contract, pa tuk whengawe ake office ko ia, me kau office whakawahenga, me kau office akolo. He kumau whahanga si tokoni ki nau tolo o atu e nau utu, o atu e nau machine photocopy, ko printer, ko inga ko whatongia ma mawha, o awe ka nau tolu pa ko pepe sea, o time pe, ke to ki whakatokanga iang e whatongia ko kia nau tolu, o hiki tō, ke ki whakai ange tuunga ko pia i benefiti unga nau tolu pia moe ngahi totonu ko anga nau tolu totonu ia ke o anga nau computer totonu ia ke o anga nau test he o require me nau tolu ke nau whaia u tohi ko ia ka ke anga whakatu mau o atu e aho ko ni he whi mua ke o mai ai ni i ko ni ke nau nofo e maru o mia kono inga pe ko whingawe akilirei ko anga e whakatu Malo pahino pito, matui ko o si ko ngahi whemea aki, o hangi ko mea ko whakaos mai aki he. Ik minister tanak paangana, e whakamala ala pehe ik minister mia ki mua, mo ngahi ka venga ko nak buo mai, te tau palo ti tau tolu. Os mahino ngahi uhinga unofo mai mo hou eiki, whakafofoka kakai, lawai o pehe ko haku whai, whakawawai ka tukatuahe, os mahina tolu ke whiri mo i pureaka fo ou. Tau paloti, whika o fulu anoa ua ni maa. Lao whakanganga, whakatonu-tonu, ki he kau ofisa, whakawahe whanua, mo e kau ofisa kolo ua noa ua ni maa. Ko koe o ku ke loto, i o ki he lao ko ia, kata ki o hiki haki ho ni maa. Sia mo tuka ek mista nga whalat whanua, ek mista mo ui, ek mista ngahi e tak mamatapa mo e lao, ek mista tanak pangahau mai, ek mista ki muri mo kau toa ina fio, ek pari mea leo reo, ek mista whakatau aki, ek mista ngowe. Lotu kia toko walu. O ku ikai te ke loto ki he lao koe ni ko whakahu mai koe ni, kata ki mua hika ko ni maa. Kei lot kia sasomaren tulsi lentei. Vai tai one, 17 do moa, i Osataka, moaret nuku, sami vaipulu, liam latu, ek no pere fohe. Kei loto kia toko hiva. Ikai ki loto toko valu, ikai ki loto toko hiva. Toko hiva. Maro. Mo mea pai ko tau ola ni tau paloti, mo whakahaloto koe ni ki he lao koe ni, o loto kia e toko valu, pia ikai loto kia e toko hiva. Maro. Sia kata be Pio pia mai. Asentita be sia ne consequential amendment ka ko ndia ko ke tali foki na ya be guidance me sia fa ria ku ka de wa ke ton ke te ho ka de ke la ko nga e nai to gi ho ko ya o pa nai tali fa la ko ni malo Malo. Ko lao tahao no wanoa wanima, ai e ko ni na tānaki mai o makatuunga. I he lao ko ni ko toki osa no paloti i, lao whakanganga, whakatonu-tonu ke ngahi whono, wanoa wanima, e toi paloti i pe moia. Ko koe oku ke loto ki he lao ko ia, lao tānaki mai, kata ko hika ko niu. Ik zeg wat ik missta nga vlot van ik missta mo ui, ik missta tak mamatla mo la, ik missta tan ik panga ho mai metute, ik missta ki muri mo ka tanya fio, ik pare mea leo reo, ik missta fa ka tawa ki, ik missta ngowe. Loto ke to val. Ko koe o kai te ke loto, ki he lao ko ia, kata ko hika ko nima. Ik lot ka sa sovarin tulsi lentei pa tayone. Seventin do moa i Osataka, moaret nuk samiu utawai bulu, mi waskela du, ik no pere fohe. Ike kilot geto ko hiva. Malo apito, koe ola tatau beni,
aina paloti ane nai I lao na whakahu mai whanonton whikahoa fulu wanoa wanima. Ai aku namate lo ai pe mo whika tahao no wanoa wanima na whakahu mai. Malo o pito ko tui ko mahino e ola e tau paloti. Whamalo te sea he tūa ke ai paloti he lau koe ni. Na mau pehe pena e mahino ai whakaukau na e o atu. Ko hika mau foki matoki e kau fisakolo ke mau ngāwi. Ko ngai meka ne meka whafunga ke whafoki e tue ke awea ke. Tupeo mo ngai ofisi ka mau foki matoki kau fisakolo ke mau. Ngāwi ke ngai. Tapu te whiruna sia ko ki kore peke. Tokon pare pia ka meni wo ko whakamana mana wo ke pehe anga e tau ngāo he wharene. Ka kuia halao i kai ke pasi. Kono ngata anga e ka kwangu whakamana mana mai ke nau foki. Ko tau ngāo he whonua de tau ngāo whakata. Malo se. Se na kore pia na mau kore atu ane nai. Ke whonga ngāwe ke liliu. Ka fisakolo na ngāo moe ngāwe mau tolu muna. Tau kai ke na loto ki ai. Pai foki peke he whonga ngāwe motua koe koe whae ke ngāwe koe ngāwe ka fisakolo. Ai koe ngai mea koe nuko mo o mai ai tukui. Kanselia kai ngāge mate ka fisakolo. Ke nau ke mau ngāwe koe hatu koe au kei. Pai koe ngatanga beia e ngāwe koe e whae. Malo apito, ko tui ni os mahino beia, na ki os mea an pegi mua. Kau hange ko agar whakaukau a baba tahao no hange whakamana-mana, o kai ki tui mo amanaki e pehe. Ku tau osi. Whai tu ni ngāwe e whareni pia ku ose paloti, ko ene osi ia. Kataka mo mea mai ki mea hifo ki tau ase ni tahoko, lao whika taha fitu, ua noa ua nima. Lao whakaanganga ki hono malui o e taha, o kune whakaha ai ta e whai totonu, ua noa, ua nima. Kone tuke hoa i purianga ke mou, kinkini mai ai lao ko ia. Ai nuko si whika taha fitu, ua noa, ua nima. Iyo, sia ko tu ko lao ko ni sia ko hinga be ana tene e whai be whaha ki ai. Me ko e whainga maari e ni ki kau ngai whakapurianga, ki nau lama ke nau review pe nau whaha, ha ngahi ngawe hala whai he kau taki, o e kau pure ngawe, ka e o te nau manawasi, pe ia whai ngā tau tea, pe o whai ngā consequences mo ngā ola, COVID eksia, o e nau ngā whai, ko tu ko e hinga pe o e lao ni eksia, ka hoe, ka mau e o hake pe ia, whakakupu pe ia, ka o kore eksia ki o hake pe kupu koe na e whehu ia, ka e wawe e tau ngā oe, ko e besia malo. Malo apito ko ni asi pe ko mahino he pes ni ma ko fo ikini mahino pe. Ko lao whakaanganga ki halao ke malu I aki hono whakawhainga maarie ai whakaha mo I whakatotolo I he taimi lelei ai whai hala mama wha. Ihe pe e ha mau mawhai whakapure anga pe ke malu ai kakai o kunau whakahoko ai whakaha. Ko tui ko mahino apito ia, pa ko tu ka tuau ko e minister lao ni ho ik memi pa ko ne o skini mai ke fa fe me aki ki ai. Malo. Sia ko foto atu ke. Sia ke minister. Kupu tolu ik minister. O ke te me peke, o wasi pe ulaki o fua ke ta fa ha ta fai to ton ke ne fili ke ne fa ho fa ha ke le ka kai o I kai I loi pe ko ne whistleblower for Balang Besa Kadak may choose to make a public interest disclosure anonymously. Aya ko me apea ke toka pe ke misa lao pe ko ke fiang anga ia ni pe mo lao defamation ke ha pe ta ia fa halau pe to ia me mui o kai ke ai ke ilo pe ko ha ia pe face pe ko fake page ko firma pe ki fa Malala me sa e kuptolo ulaki se. Ma pe fehu I administrar? Sia, ko tu sia ko hinga fa la ko ni ko hi ko ko no la mari ko nga ko fa mana vasi ko ai ni I ke na hanga fa ha ko na tolu ta po tu ta ki ka taki ko nga I po tu nga me. Ko la ko te famation ni eksia ke tu be ia. Ala ko ki hono tau pehe ke no whailo hataha kune whawang ko vi hataha. Ke tu pe lao ia ko ia. Tau pe lao pe whaki sea hopo I sivire pe ia ke eke o tau ngongo ke tu pe mo ia ia.
Aia koe lao e koe ni o nofo taha pe ia i e sino o toko taha koe ke ni whakahaha ha whahinga hia po ka whahinga whihalaku hoko i he potu ngā ueksia. Koe mea koe ki he defamation ni o ku iai pe hono lao ia ona tu mau pe ia koe ki ngā ueia ka pehe pe ki hono whailo sivire o to iai pe mo eksia. Aia ku malu i o nau malu mai pe ki nau tolu eksia o ka pau pe hataha kua roi pe tene whakaha mea uhala. Koe pe sia manga. Ki moi pe ko winga pe ko te ulo ki ke ratai ke fe i wa ho fulu fika wa e mesta o ko asia ai tau te i ko hata o ne hanga tala ai tau pe ke ilo ai to ta ko ne fai ai tala me a e pe ko whistleblower ai ngo fulu wa ne ta mai to ta ko ni ala mo wa wa ke ni mamano e ko nga popula e ta ni ma ai ko nga pau u te nga e kita he ha office o hanga e to ta ko ni o mai fa matala pa te al kita tala ka ta ko me le na ha o fa matala pe te ala mo wa kita ki hen ke a o ke panga ni mamano pe ko ta o ni ma ko me pe fai to nga ke ai se ko fika ta ha le vai o ne pehe mai le vai ka hau le vai tama ko ya ko mere o hau ai ko ne tala pehe nai ai ha me nai hoko pe o se ngo i lo yang e ko ne loi mo wa ta mano pe ai mo wa ni mamano e tama ko ne tala ai tama ko ha ko o fai ai fo i disclose ka o se ko pa ko loi e tama e ko ya o ta mano pe a me ko ai ke mama fa ta tau pe ai ne me ana e fai o pa ko ha alohi aki pe mo hanga hataha o tala ai hingoa o to taha ko ha ko o fai fa matala ai ko ke ke misa na sai ki aloha ke mo taha ni mamano ke mafa tu ta pe o ko ke ha pe o pe ke whistleblower mo mea ta fa kau pe ke loi pe ke mo no pa ko mo ni kau e me sai o pa le wa ke loi ke ilo le wa ma fa tu ki o hia ko ia fa ta tau ki tau te ko na o kupu ta se a ko ki me wi e ke pe ke misa pe ara ko na ta wa ki ta ki ni mamano ma mo nga popula ta ni ma ko na ye hongo fulu ma pe tani ko io e ki se ka fa ki to ko ti ke fe u sta ta pa o mai ko ni fa fonga to ta to lu ko fe u le yensa he ka pau e tari ai lao ko ni e swingi opposite o me hoko taimini e lahi e u le aia e kuia leva tokanga pako u tala mea ko e whakahoko e mo oni pe ta mo oni na hoko hani ihi ko kau wikitima ko inga ko tau ataina o fuaki e lao ko ni ke tala e hataha hawhainga ngā ue hala kai maluki whiwheka ki nau tō kau ape ai o hinga sea o kaike na tau tea ta tau ai. Kono inga pe foi ko hia pe ko offensia. Ka pau e hanga e hataha o fai ha whainga whamatala ta totonu. Tuwaki hataha ta totonu. Au makehe mene mo ua i e kup tahataha o malawa ke fai ha civil claim. Ko inga ko hala ene ko mo ua ia i te fito i offense ko i he lao lolo tonga pe te whaere mo claim civil na alo fulahi ko anga pe ia wa whakaukau ka kuiai ai whakatoka ngā e poino ko mai tonga taptolu e sea kono ngā ka pau te tauhanga fu malui au pito hani i ke lea e alu e umea koni o lava pe ke pā usi a hange pe ia ko kuanga koni sea ke mafuri me nusi pe pā o alu koni ko o lea tau ataina e mitia swingi pe me si ale alo lea la mau ba ku tima ko me toka nga ke atanga taptolu ka ko poine no ko atu ko offense pe ko hia ka ke fa tu aki hala pe to ata kita ki fa ilo civile tu ai ko me ko civile ko yo la ta pa balse ba hino pe mo io to ta buivo se maro ma fa mare ta me fe una se ta pe mo ta pa per insi ta fo pe mo para mi areo como está ta fo me como mi pa con mi carato se o popo habitao que la ko ni se o hare ko me ku asi hake
o fe mau pito ke malui pe mo to taha koe e taha ko fa en ko taha o ke tau tala mai ko me ko kai ke sai ko ke mon ko ta fa ki ko taha ko to tonu pe mo fa nga mali fa ko ni stu tone o to taha tonga ko pau ke malu moia pa ko pau ke mafatuki tuki me ko ni sea ko no mafatuki tuki sea he ia nga hito waki o fu mamafa e mau ai hare ko tu pe ko hao ngong o hato taha o nga fa pureanga o malunga society e mau ai pe mono family pe mo nga feito ke se ko ne ya fuhia ko e fa inga tuange tawatai na ko ni se rayang ne mau pa ko tu tatawa pa mo ek minister e anga fe ke tau hanga o malu fa pita fe lao ke tau malu i pe mo e kakai o amanaki ke tala ki i. He ko hi he ka pau he kai ke tau malu. E hoko lao ko e ni ko lao. Whai ai a loto mamai. Sea ko toka ngā uia, o wai to tonu ke toke ha uia o hofi i he whamawanga, whai han whakaton. O to muia sea. The reputation ko e pe ko e ongongo e to tahe ko ni was mau ia sea. Pe e nofo ia i honore ko ti he toenga e ne mo ui pe mo whamiri. Ko impact ia ko e o lao ko ni se. Ange ko mea ko ni ko o hake pa mo foto o ko ni ko o hake. Ai ke na mamafa tatau. Ko mo ni se ko mea feu ia. Ko ne mo ni ana uton. Ko ne hala ana hala pe ia se. Ka ko taimi ko e kai ke mo oni ai. Ai e tau te a ke tatau pe ia mo amanaki ko e fuesia he toho taha ko o amanaki ke tuku aki i. Ka bau ni mama noe. Ko deterrence ia sea pe ko whakatokanga ia sea ki he whainga he whistleblowers. Hawa ke moni. O to vei ua. Ka moni. Pakuhala. Ko tau te a sea. Sea, toni whaseo wharerei ke la ko ni e kone impact o whatu tāma ke au pitu. Malo, mahi no pe mo whakamalanga ko ni. Sega to kone atu au he konga ko ia. Ko uhinga whaka e lao ko ni ke whakatau ataina i ha taha o kune ilo o kuia i ha whai hala pe ko mea o kui kai ke tonu pe ata ke ne. O ku tau toi hanga e tau toria o toi tāpuni atu ai whahinga pe aki ha tau toi hiki tatu me tāmano. Aki ha neongo i rifia ana ia ke fufika koupas. Kau tau hanga peo ai ke whakapala nisi ka pau ko ho whai e mea koe ni he kai ke lahi e kono whai ko mea pe he ku sean mo ua. Ka koe mea koe ha mai me lau e koe ni tau ai ha tau tea ha taha o ku lea o ka pau. Koe ne tala e a ngahi mea i koe a koe whakaloto COVID ko mea uhinga ia o kai ke tonu. Ka kohono kakano o na ia ke tukuange ai whahinga ko ai tau te whahinga nu nau ngāui he ngā koe a pura. Ka kuna hanga ilo ha mea tukunga tāmaki. Pea kuai hono mo oni mea pe koe u facts pa mo hono evidence, mono whaka mo oni. Koe ngai mea koe ni koe ki te ha tātāla ai ke. Pau ataha e ke nau whakahoko. Koe konga koe ane nai ki he pehe ke he kai ke ilo i hingoa. I kai ilo ia he toko taha ko ule whakaha ke authorized officer. Aia e tala ke hono hingoa ne mo ne fika tu telefoni me ngai mea pehe. Kai ke whakaha atu e ka koe ko whakahanga ke launga. Ai ko hingai anonymous he lau. Ka pau te launga iau koe sea. Ki he komisiona ko tonga tapu hongo fulu. Ni sākoen ki he leipa. Te ulama pia o launga ki ai pane ilo koa u launga. Kai ke whakaha atu e ka koe koa u launga. Ke malu iau. Ai ko hingai. Pea ke malu iau. Pamu taimi ka tau ke ulama pia mau e tātaina ke whaka. Ko hingai whotu e tahamana. Koe whahinga kou nau whai ai hia, koe na ia wai koe ke nima mano. Koe ngā whapulanga kua na o si mana o si ai atupe ko stari a fraud policy, ke kaka, ke ngā kaka koe ngā whapulanga. E kau mo iei hano whakamalohi mono whengai ke tā ofi e ngahi pāpalema koe. Ka koe ni asko ki he ha mo ua whakafuafua pe. O ku hangarewa he tō taha kou ku ne ilo ha mea, o kuea e neongo, tau ataina pe ke lea. Whakapala nisi pe anga e nisio. Ka pau kai koe tonu ente mo o tahamana. Ka kuhi o kuea pe a whenga maari ka, pa te whai pia e ku whakamatala.
ai ko hinga ya ai ke ko Mahino gitu ya. Tapi kau kita dia tu dia aku nak dia ke paling dia leo. Kau hinga ni paling dia leo. Aku sai pe malu ia hingoa. Ai kau ni mamano. Kau hinga pe ke malu i ke hau. Kau kupu kau ni nak hinga ke ta ha. O pau ko mo on yau. Kau tom ke lifia kau. O pau ko mo on. O pau le ko loi. O tom le ke tau te ai ko he ke hau ko fai e foi loi o mau ai ha. Ai reputation ia pe mo me ha ta ke. Ai ko pe he ko hange wai ke lifia i kai. O pau ko hau ko mo oni. O kai ke tom ke lifia ko. Ka o pau le ke hau ko ia intentionally hau pe ai ke ngari ko vi ha ta. O tom ke tau te ai ko ia o hange ko no ave ha hi o ta ha feitu. Ko uhinga ai pare mia ria. Ka pa ai ko fra ngari ko ko pe lao ia ki he mau e ong. O ke he defamation ia hange ko me ai mista. Ko defamation ia o la po civil la po criminal. Ka ko uhinga dia ke foi lao ko ni. Ke ua e fai ngo fua ia pe ta haia ha o ha mo ha. Bo ta mano pe ia o pau ko ni foi loi. Ka ko teme che te tau ma ta haia ke loi ki ha me ko lao ko ni ko tuku pe ko malu. He ku kai ke tu ya ha me pe he ia. Ko kata ke ngi o ko frama ke ai ke ha fo scenario ke tau tala no ai. Hange ko ni. Ha wa ko tama ya ko pe he o ku ne iloi ai ko vi. O tala fo ki ha komisiona pe ko. Ai ko fo ki e fufu ke ua asi hono hingoa. Pea whai e whakatotolo, alu mo e uongongo, kei toi pe whaka e ia o te kai ke ilo. Pea ilo ko e loi o whakatotolo. Aia, tau pehe, ko toko taha ko ia, ko X, ia pe ko B, pe ko hai. Mahino defamation ia, ai alu ia fua ka atoa, e ne whakamore, ke alu o whaingai, ke whakailo, ai o fufu, i ke ua asi hono hingoa, he mahino ko e loi. I kai ko taimia, kamau ko loi e ke puri be no hingoa ona yo bola ko lipe ko pau ke asko toa e ko toa ha ke ai hingoa mo mata pure ko nai loi ko hinga ia ai ko lau e mo ta hamano be ia pe ko no faka i lo ke he ko he defamation fua ai faka more totongi loe a mo faka totolo mo me ai he to ta mama hi ko ni ai nai alu ko ya e o fa o loi ko ave ko e ke komsoni o av ko o ho atai ko mono ngo mo me ko kuinga pe ako e ke malu i pe ke o asio no ingoa se ko ma pe tuna ko arifu ko ki lao no o pitoin o ka ia i nga i fai ki o mai i he regulation hane ko ni ha ko na i he ki tutuni tahawa ko ki kupta to pe lao ni a kupta wa ha i fai ki to mai regulation i se Tia. Ino bere to tapu. Oku kamaha ko te ai pe ko fratata pe kia au pe sea. Ko hi oku ki ma pe. He ko hi mo ilo ko to pe. Na faka ilo au ko fratau passport. Kana whakamooni putunga aue o kai ke aha mea. Whakamooni mo panke na kai ke aha hoka mea. Ka koe eke he loea. Ka pau ko ia. Ko haina de whai whakailo. Pau tui pe mo ilo ko toa pe a toko taha ko ia. Ka ko mea ko tau lau kai ko mai e lao. Ko hi e pu hoko mea koe ka te au pa ko pe o fusisi. Ke nao mai o loi, pe o se nge mea, o kuhai ngahi mea o me ta o fikita. Koe ke toe tari he panke, ke o ngā whakahu panke, whakahu he. Ina o panke. Pe koe ngahi mea, pe o ku te ongo kovi, he kohi he ku te alo tu he puha. Kohi pe koe ngahi loto. Pe ko tui, o tau ngahi, whae ngahi lao, tau pehe sai ko mea.
Ka ko toki hoku ha mea kia kita. Pa ko tui o ton ke te whakaukau le rewa. Ai ngai mea o tau whao. Ko hi, ko pehe koe malu ia. O kai pe ke tau mau tato hatai. Mo manat mo pe, ko kakai anga hala ki tau tō pe, ti tau ke anga hala pe. Ko tau nofo koe ni, tokanga pe, he oare e whoke atu pe ka ki mau tolu. Ka koe no ko ke i heni pe. Ko koe ki hene kakai koe he ahau. Ka ko mei ke tokanga ki he ngahi, tau ngahi whaulao koe ni mea, ke whao, ke whakatatau. Pea ai ke mahino o kumooni e toko taha ko ia. Ka ua ti tau mea peo whao e mea, sai ki he, kovi ki he. Marasia. Paro pito, koutui, ko mahino wakai e motuani ki he kau whakafofonga o nau tari e nau tolu e. Ko ne tōke heke i he taini mia, ko fo ni mamano koe ai o malu e mo ua i e toko taha ka o ku halaia o tolu ai tuku aki. Pea mo e taha mano pe ngau e pōpula tau e taha koe ni. Ai toko taha koe ni ai na ane kamata i e mea ai pehe ke malu i. Mea eo molotonga ke heke hea e taini mia. Sea. Tap mo e feitua. Papa taha ono. Pea mo e whare eiki. Ekin sea, koe ki whotu whakaukau pe sea. Koe nau as peia he lao mahino peia. O kuke ke tuhu i whakatapau mai. Ai paanga ni mamano. I kai laka hake. I ni mamano. Pea koe aluhi whokai ki he kupu taha taha. O as peia i kai laka hake. I he taha mano. Koe whotu whakaukau pe sea na o mai pe mo ni mamano ia whotu i lalo. I kai laka hake ni mamano ka tuku ki he mea fua. Ai whakamauanga, pe ko haite ne whai tau tea, i discretion ko ia ke nau whakafuafua o whakatatau, pe mo tuunga, o kuia ahia, ko he koe ke tamai whakatapau ia, ko pau ke totongi ani mamano. Pe te ke totongi taha mano, ka koe natula whakamauanga, pe fua tau tau, ke mamafa ngai hia kuia. Sia koe poine taha koe tuunga ko kuia ai koe ai pehe, ai toko taha koe e tau tea ai. Pe ia ia whai ngā kupu he lao pe ko whai ngā whakamatala kene pehe mai. Malui ai whakamatala koe o whai hono lao ngai. Malui ka oua ko toki mooni, mahino ko mooni, pa toki tukuange ke publiki. He ia ngā whakamatala e lava pe ka whakatotolo, whakaloto i potu ngāu, e poko hai whai ngā prosesi e whai aki. Tene ilo ai pe ia e tuunga koe pe alu o mooni pe alo loi, ka malu e victimi pe ko toko taha koe, o ku mata koe, e mau i hono hingoana o ka ilo o ku loi. Ai koe anga pe whakaukau ki ai, nā lava ke whakahau pe he lao, e toki lava disclose ke publiki pe toki ave ha whakamatala, ka pau o ku mata pe e mooni. A mea kou tuku aki, sai ke toko taha kou ne whai e launga pe ne ifi e mea ifi, sai ke toko taha kou tuku aki. Ko hawhai ngā mekanism, ko hawhai ngā mea fua pehe lao, tene hanga ne wau mitieti pe tene hanga whakasi isi. E tau whakaosi ki whare hopo mo tau takitaha tuku aki. Ko wate whakaukau kai sea, ke ua ake e poinu ula koe na ua tu, o mai peni mamano tuku pe ki lalo, ke ha whakamau anga tene hanga whiriwhaki hanga tonu ki ai. Oua laka hake ai. Pea e la peo o tala mai whatatau mo e iwi e ki ke isi koia, pono mawhatukutuku ke ni maafe, tahafe. O oua e alo laka ni mamano pe hono wa besia. Whakaukau mai he potu ngāwe, hawhai ngā mea e whakasisi e longoa. Tala mai pe hakupu e lao, kai orewa kua whakapapau i ko mooni, patok tukuanga. He lahe mau e manatui kone o hake pea o ana. Hange kone ko mea kulotonga hoko he potu ngāwe polisi. Ko te alape ki ta lao ngā i hata, o se ata hai ke alpa pliki. Ne ongo pe tok whai whakatontonu ia amui o ku mooni, mea mea gea ignore bere. Tonga tapu. Pako si alu ia, mau mai o ngongo ia. Pako lao enia mahu inga. O toton ke ai ke whahano siofi ai whainga mekanism ko ia sea. I whawhakaukau ke kono tolu sea. Ko e wai whakatotoni ke ngai whakapure anga upehe. Ko toko taha ngau i whakapure anga oua e whakapolitikare. O kai e political, o kai ko hasino whakapolitikare sea.
ko tau ngau ko lao ko ia neongo e ma o lunga nge lao ka tau pasi ia fai nga tutu ni po ka fai nga polisi ngau ka ko tu ton peke te fa kau ki ai fai nga iko ke tau atai na sino tangata ngai fa pure anga ko hato ko ta fa politikari ke te au ko anga pe sio pe popo pe se te au ke lao ko anga pe sio pe wa to fai nga sio te tau fito ni a ge fa fa lao ke fa tala ko hai ko o whakapolitikare, pe utai whakapolitikare, i he ngau e whakapure anga, he tauhanga whakaivia hi he lao koe ni, ke toko taha ngau e whakapure anga, ke hoko, i hanga whakauhinga pe aku sea, ko hasino whakapolitikare, ko ta au whakamaman lahi enpa ko popo pe se te au ke tau unki ai, ka tau si o pe ngai taftafa aki ko asia mala. Alo, bito, ko mea ko whakatu mai ko tui mo smea i peho e ki pure anga, o vi ke mo tatau ko toa i he ke fo i lao ka ko tau to ke he ni he mea ko ni ai ko ta mano mo ni mamano ai ga bo pula ai ko ta we ni mai ga bo pula ko pe ta we ta hai ai o to la ya ke ai ko fo tu mai ko ni fo ka mi baba ta ha no pe ko so ha ke be mo mea i be au ke na ni mamano lo wa mo ta ni ma lo wa o to he ko ga bo pula ta we ni ma ai ni mamano e ka ta mano mo ta we ta pe hange ko mea ko fotu hake e baba taha no ha founga e i he lao ko ni ke malu i aki ai ongo o kakai ko ni tuku hifo ai o blaunga i ua mo to fai ha to kanga ki ngai mea faka politikare o ka ngai faka pure anga se ka pa ke pe ka pa ki ka ni ni mama no pa tau ki tau to lu ai mo ua ko ka fai hala ke ta ki e ta ho fu Ke tuku pe palanisi ko o me ai. Ba tau ni mamano tau hiki ai. Palo mai fo ka ko na ku gitu ka fa mari e no bere to ka tapu ko. Alo se tap mo feito na. E ke pelinisi ka uma komit ka to. O ku fe ato e fa ta mo oni ko ni exea pa mo ke ko tau tea. Malatu ki hono loa ki he ngata iwi mono tau tea i ko he otua. Ko ngata mamma whange hono tau tea ai lowi. Hoko mai tau tea o se sineo a mai ke ta ngata. Ka koe whakatata mo oni mo e hanga koe o mamma whae tau tea. Malo e se. Koutu i preanga mo mea ki fo i tala whakatata koe. Sea, ki popot mea mai kon ki popot pe ke ton pare mea sea, ki poini koe ni, ake ki he taha kilo, e uhinga whakia ka toka taha kone whai koe hia. Mahino pea koe toka taha uton ke tau te alahi. Kon alu koe ni mamano ki olungana i pe ki wahaka ni nai. Mana tui koe alu koe ua te ova ni mamano, koe room i ai ke play ai, a church i ai me panga taha ke ni mamano. Ai koe hana koe e na tuu. Ko tu to ton ke tau fia mari ko hiki ke ni mamano a to ta ko ne fa tala no tau pe o ka ke mo ni ai ko ne hiki ko ya pa de na re fa ton ke na fa fia mari ngai concern ko no ha ke me ta va ta cha ko ya pe cha ka foto atu ke tau pas tau ke me la foto atu se ko fika tu ya se o pau ke ai ke ta ya ta wa ke fa mon ka ha anele ha o me nai fai fika fitu ya alu ya ta kilo ta kilo me tau honga fu ai ko ai tau te ai o pa ko foto ko ai mea ke ala ko ta kilo ka to ta kilo pe mo alcohol he aki ha mea ko nga ke ngali ko ya ta ko ki fewe ta ke ho ik bureanga ko mo foi ai ko o fai ke he ai tau te na le makatu ngahi ha ko ha ku si ha o wa ha me palo pare mai ai ke na tatau ko nga ke o mai ke uhinga ke ki mama ai kai mama fai se tam betona se ke uhinga no fa fai ke ia ona ke ua e fuongo i popula pe ngo i hai sia pe ani i ko te na fai halea e na ngo i o hoko ha fai hala pe ko ha mau tu uni he lo to potu nga we pe ko nga we anga
pana wongo I mana vasi I ki nau tō. Ko taha ia, ko ua. Mea pe hau e ki, ko mo oni ko ni ihi koe e whai hala nau tō tau petu ka ki hala. Te nau whē mau e nau tō ke whahata tong compensation ka nau tō. Ko mo ua ko te tau tō hi he, ko mo ua ke whamau angasea. O kai ko te tongi mai ka kita. Ko ni ihi koe unau o tu ka ki hala, o ataha ke nau eke hona wongo sivo, eke sivile. Peka pau e ala ko fulai ko uhinga pe se ka ko hanga apa e mea mai aki o e me mi pasea o mau open mind pe mau tau ki ai ka mana tu pe o ke poini he me ko fa hoko mai se ko no uhinga pe hen ko ni I ko na fa tu wa ki hala ko hiaria he ko loia ko tu wa ki ko ni ko na fa ko tu wa ki hala ko fo hiaria he ko tamai uloi lo haki ata ke o wesia ai ko hia pe to ton pe ke whakaukau I hono tau tea ka ko ape sia ke tu ka tai pe me poini ko ni lo tonga ho e ki ke wakai ange tau tea lo ta tau pe le whakatonga ia me le Whakabritania I ko tau tea panga o ku ikai la ka hake I taha mano pe ko ni mamano he ongo fo I hia ke ka ko no popular straight ia tau ni mataha pe tau e taha taha. Nā whema o ke ua lahi hake. I ngai popula o ua lahi hake tau e nima, pe ko ngai popula o ua lahi hake taha taha o hanga tonu whi ngai popula se. Malo, sa I whakatoka ia, mawak taha nima? Tamo e whituna tia mo tama winisi mo I komit kakato. E tia koe tau tea o whainga mea, koe deterrence, pe ko uhinga ke taofi ono whahoko. I e tu koe ai kupu tahataha. O kune whakai ai e ia ai toko taha ke loi. O koe whotu ko popoa ke whotu koe a tahaono, mo I te piri koe ni hiki ke nau tatau ke oua e ngau e aki eha taha. Ko e whau hawhainga tā noa, ko ui ke ngari ko viata. Ko tu e tia ma mawha tatau pe, ai ongongo o e toko taha ko mo e mea koe nani whai. Ko whotu atu au. Hiki, ai tau tea koe o e loi, mo e whakatupu ai mea koe hiki. Ke nau tatau e tia. Maro. Sia. Tapa Kapai tātou. Tapa me whetuna ki sea, tapa mo e tamapirinisi, tapa ke au eki nopere. Ka whawhunga ka pai. Ik sea ko whakoutua pe o whanongo ki ngahi whemea aki. Ka koe ku poupou aku sea, koe tangata loi, ave ke tuunga koku iai. Ka pau koe 5 kilo, o ua toe lakahake, o ua toe si hifu. I e 5 kilo. Pia ka pau koe ngai pōpula, whakaasi e whuirea koe, o ua toe lahi hake, o ua toe si hifu. Koe ave koe, uhinga ni ke tau te asea. Kono ave koe pe he, o ua toe lakahake he 5 kilo. Ai o uhinga ia ke whakamau, ka paanga te au. O whaiteri hape e whakamau. O koutu e ksea, koe whokotuu, koe toko taha koe o kuloi, toko taha ia o kuloto ke tau te ai. Kakapau e o hake ki na ua, ke na mo ua tatau. Whiunga pe ia. He koe ne lahi koe tamako ko uloi, pea he ikai ke loi, ha oange ha o ofisa, ke ni whakamatau ha mea uhala. Koe toki o se ne tau whanongo sea, koe fu container ai minister customu na e more. Pero koe nia o koe ia mea more. Ai koe tama e tonu koe ke tau te heko hoko mea ia koe ako whaingo fua pere akia ai loi. Koe hunga koe kai ki tau fotu koe. Malo se au koe fotu koe. Malo abito. E piki ko asu pe se. Koe ai koutu tatau mo ngai mea koe na whai ki mua. Hange ko mea koe e mista tak panganga ke mahino ku kai laka ke ni mamano pe ko tau ni ma. O kai ko pe ko ni ma kai ki laka ni mamano kai tau ni ma pau pe. Hange ko na asko e hongo fulu wa. Pa ko hange ko mea ha pai ta tolu.
koe o pau o ke mo oni koe. Koe ki tonu ki ke rifia koe. Ka o pau ko hau ko whakaroto kowi mo o loi, tonu ke hirifaki e wipi ho tua he ko ngau ke hau koe, o ai e ume aia o kowi ai ke taha koe, o whai ke atua ki. Koe mea mau inga pia ki ke, koe ke uhinga aia e te ke whakairifia e hataha. O pau hau mo oni, ka o ka pau o ke loi, ange kia e tau te au tonu koe ke ange kia. Malo apito, ko tui hou eiki ka pehe ke ka whakafofoga ku tau taha i he loto ki he lao. Ko mea ni mo ke he ai. Ai ni mamano mo taha mano. Pero mahino ai o hake ai si o koe ni ke foi pehe ko ai lau ki he ngai po pula ke kau mo ia o wasi he tau ni mamo o wasi he tau. O walahi he tau ni mamo o walahi he tau taha. Kau molotonga to ke i he mata i fika koe ni. Ko mea na o hake e wawau taha ono ane nai hano malu i e ongo ko ia. O wareba e alu ki tu akai whakapapau i ene mo oni kotoa. Ko tui ko mea whakanga au e ia. Ka ko ngā tūna te tau i ko pāloti hiri koa us mahino au pito pe ai mea mo ke ai. Ese ko tui ko mea ia ke he foi fika kone ke o ngoi mamafa. Ka pau ko uhinga ke hiki hake ai tau te hataha ne tala o pau ko ke totonu mon. Ka ko ke ton ke na tatau, ke hiki hake ke na tatau mo tamago ne loloto nga fai ko ai fai hala. O ke pe. Pau ko ho ha ai ko hi ko tamano el fai ngo fu ape ke. Fai nga tala no ai ko tala no fa. Loto kovi pe mo ngai mea pe pa. La pe tau hiki, ka pau ko mo loto ia. Ka ko hanu fa mala nei to hiki hake mo fa inga ko na fa me pe ke na tata e kai ke mo ua e ka pau mo o mo ua pe ai ia ka pau ku loi kono tu ha pe nei ke ai han tau te se ke fa hengi me no fai anga hi loi mo me ko ia se se ko ke lo to ke ho ko me ne ko fa ko no fa hengi e ka kai ke na o te na ulea. Ko ina ko ni ke ai ke na ulea la he mea ko fiufi he ngofu a bere a se ka mo oni ngofu mai to tabuano Malosea tamu si pe tap ki he komit ka kato ko fanongo ki he ngai talanga ka o ku wai mea wongo ki hokloto ko e talaloto ai to taha na e hoko ki ai pea o mahu inga ia ka te au ko uhi he na e whai whaka iloi pa kua e taimi ia te kiai ke whai whaka mo oni i o pe kai wasi wesi ano family o nai a. Ko hiri ko ai whakahoko e whakatontonu pe whaka mo oni kua loi. Ko me ani ko mamahi ko nai nofo mo ia mo no family mo eni mo ui o kune pehe mai ai ke mama whata tau pe mo e ta whaake e taha, ai nai tuku aki loi. Ko tui e hanga he lao ko e niko pou lahi ki ai, o pou i e kakai tau tolu ke tau lea ake mea mo oni. A tau oa te tau o mo hangahi tuku aki i o whamamahalo mo hangahi tuku aki i o ikai ke mo oni. Ka tau whapapau i mea tau lea aki pe tau toki alu ke tuku aki i koe a honi ko whele atu i he media, i he sosiale, e ngahi whela ku aki o ngahi whetuku aki. Pea ko wha ampe ke pule anga e o atu ki ai, e ngahi whaulao ko hike whai mo tau whakatontonu ai anga e tau mo ui. Ke tau whai e mea, o tau whai pe ke te tau tolu. Malo. Malo apito ko futu da ko se hika ko ni mamano e ta mano se malo futu e pia mo tau te ngai popula o to si he tau enima to tau ko futu e ka tau palot ko ka kutu ka ko motor breang os popo ia ko lao nei ko api ke mo me ki ko uhinga ko fika na lo atu ko na pena yo so atu ko ha a loto ko motor ka ko me pe ko famanato atu ko
koe lea mo fai koe o e kākā ko mea keke. Ai lea loi mo te hanga o fai e mea koe kākā ke maua te mea. Ki tokon pese. Ko ki tokon pese. Mea mai mahalo e aunga tokon koni. Ano inga koe lao koni o koe ke tau tea e ni ihia una fai kākā. Koe paanga koni ni mamano mo tau e ni ma o kuhinga ia kaha ni ihi o kunau tala ko hai o ne fai e lea. Koe ni ihi o lava tau tea ni mamano pe ngai popula tau e ni ma. Koe tau muake malui a ka whistleblower. Kaya taha te ni tala. Koe ni i fai halau tuku ke he ke fai ngā ue ke ai komisiona ai koe anti-corruption ia. Ai koe tau tea ni mamano ko hataha tene tala hataha o lea ka uloto ke whakapuripuri ono ingoa. Ai ko whi tau tea e. Tau tea ko ia. Pea ko taha mano re basea. Ai na ko whakotu umai koe ke hiki o wai poupou e ma whakapapa ke sea. Ko uhinga ia ke kataha koe ne whai e loi. Tua ki loi. Pea kia e ongo e sea ko motuan o kohopo amu. Me tō tahe whao singa mahinani. Koe ngai tua ki mamafa au pito. E si mahino pia ku loi te kia mea pia. Ka o si alu e tua ki tua. E whai hopo ia ai. Pa ko ea o whapapa e mea mea kia e no pere tonga tapu. E pia ki tonga tapu tolu. O popo at pia ka pau pehe sea. Tau o tua ki hiki palo. Ko ia tau taria ko whakatondonu ia. Ko hiki hake. Kena taki ni mamano mo ngai popula. O na hiki hake tau tea paanga o wato e lahi he ni mamano mo ngau e popula o wato e lahi he tau e nima. Ko ia e? Ko e lahi o wato e laka ai. Tau palo di whatontonu kani. E tau palo tieni, i he whakotuu pia poupou ke hiki, ai tau tea koe ni ai upha i he kupu taha. Ke ni mama oua e toi laka hake i he ni mamano, pia ngai poupula oua toi laka hake he tau e nima, o ta tau tofu pe, pia mui tau tea koe ni wasi i hongo fulu, kupu ua wahi hongo fulu. Koko ke loto kia pe hiki ho nima. Se o kia sa sovaren tulisi lentei. Ai ta ione se vedin no moa vivo sataka mo are tu nuku sami vai pulu blem la tu ik no per fohe. Loto kia to hiva. Tu va no. O fulu kia ik no per tu va no. Xe. Koko ke loto ke whakatontonu ko ia hiki ho nima. Kijk loto kia ik staat mo matame lao. Ik mistak muri me kota nefio, ik pare mia leo reo, ik mista ngowe, kiki loto geto fa. Malo, ko tui ku mahino e ola e tau paloti, ko tau tea koe ni kuhanga he kupu taha, ko hiki hake peia o ta tau tofu pe, pia mo e tau tea koe ni kuhanga i he kupu hongo fulu ua. Malo. E hui lao, ma mo i whatontonu koe ni sea. Wa whakatu ke lao. I tau paloti, ai lao koe ni taha fitu. Wanoa wanima, lao whakanganga ki hono malu i o taha, o pune whakaha, ai ta e whai totonu, wanoa wanima pia mo hono whakatontonu. Ko koe o kuke loto ki he lao ko ia, mo tani lao koe pahi ki honima. Seo kia sa sovalen tulisi lentei, vai ta ione se vendin to moa, vivo sataka, mo are tu nuku sami vai pulu, dem la tu, ik mista nga vrot funua, ik mista mo ui, ik mista tak mamatame lao, ik mista tanak wanga humai, ik mista ki muri mo katoa nefio, ik pari mea leo reo, ik mista whakatawaki, ik mista ngowe, ik no pere fo, ik no pere. Tu whakano, loto kia to ko hungo ful maa walu. Koko ukai te ke loto ki ai, ke kata ko hinga nima. Ku ika whakaloto kia i iksea.
Malo, kutui ko mahino ho iki komit kakato, ho iki brianga malo opito mahino. Me ho iki brianga helao ko ni ko tari. Paman pese e tari la ko ni fata mo liliu ko fai ko kona ko tari e komiti. O fa malo pe ko hi o ko la e ko ni ngai la fu fi mau be ke ya han tau la pe ke fa o tau fatongia ki pule lelei. Ko ngawe ke hono whaka hauwhi, ai koloa, ai kakai, o ngawe aki he ngā whakapulea ngāpa mono ngai kupi mai. Ko whamalo tia hama tari o e lā koe ni. Malo se. Malo apito? Malo pito tau ke hoko atu pe foki pa ki toi whaha tau malo ola to ki break o hange pe ko mea na e tari me whare area ke tau whanoka ki hoko e whitu. Pade mo mea hifo ke lao whika whitu ua noa ua nima. Lao whakaanganga ki he resi sita, sivire mo e whakamooni, whakakompiuta ua noa ua nima. Kore atu ki e o ikpureanga. Pai mai pe hano ki kini o lao ko ia malo. Tapa tu ki whituna i sia. Sia ko tu ko lao ko ni ko lao pe ni ko nei toki ave pe ku na whakatatari fo ki ngai kupu whikawa ki. Ka ku me ko lao maria lao e ko ni e sia ko ke ko ngahi rekoti ke sivire aka unga peke ngahi civil registration ka aku firma exia ke tau unu ki he ngahi technology ka me ngahi me a whāno ko ni exia ai whika akia ka me ngahi me a whaka titutoro wha computer ka no resisita ke whapapau i oku mooni pe a whakapapau i oku tonu rekoti i kai ki rekoti ha rekoti hala ai exia ko ai ko la mari la ko ni exia ke whakapapau i o ku whena pasi ai ngahi whakamooni i koe o toko taha koe o ure kōti no ingoa no ka event i whaka registration pe exea. Tātau te whito ke ngahi event hange koe tohi taku, koe tohi maari, tohi pekia. Ka toa ngai re kōti koe ni exea e aluia ke mea ke computerized wha computer. Koe whiri o proklama koe ni exea taha pe kono ave halai o hare kōti ke ikai ke mo oni. Hono identify hata o taha exia. Prea ne pe exia ku fotu mai lao ya ko ni ko tui ko toki kakato mo onien exia no whakalau i ke iai hanga hi lao ke ne hanga pure i kakato a registration do funua ko ni exia. Prea ke ngata pe hono pure i ka kune toi hanga he lao ko ni o whakatu mai mo ngahi mea ngā ue ngahi whaunga ke whakahoko aki a hono tauki ai ngahi event i whakarekoti o ku hoko mai ke whanuani exia. Ko ke exia ni pehe ku mahino pe whakisia na o atu e mea koe ni na i whafoki ka ui mani i. Pea kua sikakato mo e ngahi u mea koe exia. Kakato mo no ngahi consultation, ngahi sino kehe exia na au ki ai. Ko ke ni pehe exia ku whotu u atu he motuani ke taha mua pas ai fu lao whaka ofa koe ni exia ku whotu mai ke wharen. Malo exia. Malo apito ko babak tahanima. Tamoe sea, tamoe tamama, hoi komit kakato. Ko ki whehu i peke e minista lao. Sea, kupu tahaiwa mo kupu ua noa. Kupu tahaiwa koe whahinga, ka inga o tapu ke mari ki a tangata. Kupu ua noa, whahinga ka inga o tapu ke mari ki a whewhine. Whakalau wai o au ki he ou, a ue ki he chei. Ko whui mea tā koe ke asi ke tapu, ai mari a tangata, mo e whewhine, mo e whewhine. Pe kua ngofua e koe. Sia, ko tui koe
Ama tariki. Ko tu pe foke ala ko la phone o mai ko ni sia pa tu pe tau la mo tu a. I e whika ko mo tau wā, hea ngai tau nofo whakakainga, mo tau culture, ai tau tonu. Pea ko osi iai pe ia, iksia. Pea mo e taha iksia, ko e tau talanoa koe he la whakanatula, ko e natural, mo tau culture, ai tau tonu. Hei kai peke omi, e ngā mea koe iksia, ke tāna ki mai ki a tau lao, ke mari ha tangata, maha tangata. Ko whehui, kata kia nge, o e tari ke whehui whamore more. Ko whehui, o ku uhinga e tae asi, ai pea koe he kuptahiwa mo i wanoa o ku ngofua ia. Ko nungahe o ka pau pehe o ngaha lao ne ta ofu. Ko me uhinga, ko anga e whaka uhinga ia ko whehui koe ni a wapau tahiwa. Ko ke asi ha mea he lao e sia koe ke to tonge whai mea ko ia. Ko e mea ko asi he lao, ko e mea whakalao. Papa ko tene foto mai ia ke foto ha foi konga pe kupu. Me ana ke ne foto mai. Ka ko ma foto ate ma to ka ya me pe la. Ui se pe ko ni fa ngofua e ai mari ai tangata mo fefine mo fefine. O ko kai ke ngofua he ko ke asia he lao. I kai ko lao e ni o ku asi o pehe. O fika tahiwa. Fahinga ka inga o ku tapu ke mari ki hatangata. Pea risi ko ai whakotu mai e wawa utahani ma, o kui kai asi ai hatangata ki hatangata. Ko uhinga pehe ai mea konu ufo. Ko ia wawa utahani ma mea o ke whenge mahino. Ko ia asi. Ko uhinga o ko whehu i atuai pe uhinga ene tae asi he ku ngofu ai. Se tokona pe. Tama pe tuna se ko mai mea pe hou eiki ke kuptahi wa pau te ulawat. Ko whahinga ka inga o ku tapu ke mari ki a tangata. O uhinga ka inga e ko whamiri. Ai uhinga ko relatives o tapu ke mari ki a tangata. Ko uhinga e a kupu ko ni. Ko whe e he tau tuu whaka whamiri mo whaka ka inga. E tapu e ke mari mo a tangata ko wā ofi. He pia e tau lao tau toko incest. Ko te kolosi pe ana ai, tō ia I loto ai. Lako inga te fito ia foi. Wina se fefe ka pau kai ko kai ngai o mari. Tangata pe mo tangata e ngofu e ke mari. Kai ko kai inga. Pai ko wange ka te io ko mea uhinga mai kia ia e minista tanag paanga. O uhinga ia ki he fetafea ki family whakatoto. Ko ia Ia se kono uhinga pe ko tapu I ko tau mua ia foi kupu ko taiwa pe whaahinga ka inga pe ko relatives o tapu ke mari pau ke iai ha whakangata se ai uhinga mai tapu te kui whewhine tō whewhine te tamai ko me ki tanga ko to hoa whewhine o ene whae ko tamano me ki tanga ko ngai pauntia whakangata o nofo whamiri se ko tangata mo tangata se o kai ko whamiri Kau pau na pena tu foto. Saya bahino ya ke minista. Kau ya ni abau kau ke asi he kau ha tota hai ya ku te family mo ya. Tangat. Kau ko Iksia ko to na pe iksia ko kapau be e ko na ki che bo h ko extend ben a family o ngatai. Ana pa ko visi mai ko Pea osia e sia no mai ko kainga. Ko tare au mea ko na uhinga mai kai pureanga. Ko mea na to mama fakia ai. Malose. Ai ku tahi wa mo wanoa. O uhinga ia ki he fe uhinga ia ki he ko relationship pehe. Kai ko pehe ko ia. Ai se mo fua pe ai kai ki kai ngai. Ke mari tangata mo tangata. E ko recita civile foke. Ai e tatau pe ia mo ta fa ko ki kakai fefine. Ke ve ke o te na family na wai ka na mari na o sai pe. Sa ka pa pa fe mari e ho e ki ai. Ka tāna ki pea pehe. Ai ko kainga ko tap ke mari ki tangata. Pea whalau e anga tau tu fa family fa tonga pe fa o siaka. Hatangata pe ia family pe ta family ku tapu pe. Ka pau boia ka fe mari
Tangata vava tapu pe ia. Malo ko fotu mai a ko ko pau de puleanga malawa ke tana ke to foi. Sia. Tamo e tōna sia tapu mo e tamapa minista a ki moriga o mai whare ki sia. Ko e ku wheho i. Ki he whahinga mea koe ni. Ka pau o ku tapu. Koe harewa mea e whai. O ko hamea kuna o mai e pe whamiri. Ka pau e mari ha o mea tatau ia. Mari tatau. E kono whare ai mari tatau. Koe harewa e mea hoko. O te ngau e kia e lao. Pe he uprotonga longo a mamani sea he mari te tatau. Ka koe ukai ki nawhanga o whakaasi mai. Ko hatari ai ho i puleanga ki he tau o Sea, tata ki tau kore. Mea mai minister mo ui. Tapu pa mo e sea pa mo e kau me nipa e whare. Kau ki whakalawalawa pe he ka venga koe ni. O ku iai e mo oni ai whakafofonga. Na ikai koha issue ia i ngahi aho ki mua. Ka koe issue ia i he ahone. E lava ka pau he kai ki tau hanga whakahu a konga. Ma kou whotu atau koe kupu ma kehe pe ia. He ikai ki ngofua, ke mari, hawhewhine mo hawhewhine, pe ko hatangata mo hatangata. Ta tau ai pe ia, pe kuna whamiri, pe koe kina whamiri. Kai whakahu pe, koe uhinga, he eala ke hanga haataha, i tongani o hau, o fuhu i haki, ke hoko ai mari, a tangata mo tangata i tongani, mo hawhewhine i tongani, ka pau hei kai ki tau ke mono e lao, ke alu pe mo e taimi. Ko ki whotua te pea, Malo apito ngari ku tau be popo te foto ko sia. Pa ya me mau. Ko foto ko na ho e puleanga o bua. Ko foto na o mai pe me minister ko na. Ko no moni sia pa tana panga. Pa ya me mau e to kiriange ia. Ka pa pe hala fono nga ia. Pa foto he pa ke foto he ke sai pe lao ia ko e. He kai pe ke lava ke whakalao e maria tangata mo tangata. Fefine. E ku sai pe no lao ia on. Ko mea ko pango pe wat as mai ki mea ko hake ko he fa wa u mea mai nge malo ik minister ko fehu pe kia ke ik minister engata he kasini fiha ko nga fo ke kasini ua kasini u tol ko winga ke ne ke na o mai ange pe ngata he kasini fiha ai nga himari oni e family malo se ko ko mai ko ne pe tapu ke mari hatangata mo hatangata family pe ta family ko ki to lau e kasini ula ki ko tapu ta tau pe ko feu ia ke pe ko ia ko inga pe ko ke risi ko se ko feu he una ke risi ko e ai risi ko e o gua puleanga mo fo tu mai ko ni ke issue ka tau ka ai tari ke feu ko ka tau ko at ki ai ke issue pe ko tapu mari family ka ko feu i pe kasini fiha ngatai e tau tala ko family Malo sia. Sia ko tau ke ai mai ai whatonton koe ai me Samoa ui. O pai hui a koe taha walu ua. Ka taha e mea koe nei tai nimi. Ka hoko pe taha walu taha hiwa ua noa. Hoko atu pe. Ranga pe whenga ke... Ko whakotu e, he nai whakotu me he minister tānak paanga ke tānaki he ngahi fui ABC koe. O alo tānaki fui lalo, ai fui whakarea ko ia. Hinga pesa fo. Ko smahi noi ai ka koha kana whakotu me he minister mo uia ko tānaki ha fui close ke pe ki he mea ko ia ma ke he pe. Ko ia? E ko hinga pesa ia whakahoko koe ABC he kuputahiwa ke kakai tangata. Pepe ke whakahoko koe ke kakai whewhine. He tēnā ke whoki. Ko ia, o ikai ko hatoi fo i tānaki o hangi e koe ni ku hange na whakotu mai ko he minister mo ui pa koe ni uktoe. To whakotu mai pe tonga tap tolu. O ku hange kai se o ku rai ni taha minister mo ui me mea whakotu atu e moto anse. Ikai, na whakotu he minister mo ui ke ai pe o hange tof pe ko mea koe na tonga tap tolu.
tānaki, ai blau pe koe tahavalu ei pe koe me. Mea ma kehe beia ki ai. Sa ka hape ha fonga kan ko wa pe Mo mea mai hoi bureanga ka ha fauga ke mo whakotu mai ku mahino mo wheloto i kotoa ki ai. Sia ko tui ko ke tānaki bea ko ha kupu. Ka pai ka kupu o pe o tānaki ki he. Ko ngā ku mea mahu inga pe, o mahu inga pe ka ke mau tolu sia. Na whawhai pa pe he o ke mau toanga ki ai sia. Ka na mau nofo pe ke mau tolu ki he, ka pe ke hane lave anai ke ngofua. Ka pau ko o hake he ka wafonga ia ke pe ke toe. Ma ange ne hatu, tānaki ha kupu o. Malo kono pou ia. Ai no bere to katapu. Ta mo se tu na sia pe ke komiti kakato. Ko ku fehui pe a ku ia. O nga o pe fato nga I mo lao asi hova pe ko lao pe ni tangata o tau lere ai. To nga a e palahane. Ko sela ko ofefine ia ano to ua ntamai. Pehe mo ai sake nai kumi mai pe ahono hoa mehe toko ua pe o e palahane. Malo pito ko whakamanat mai mei no pere. Sia, kore peke. Ka pai toko ni mai kau secretariat. Ko e lawe koe motu ani koe lao koe ki he Criminal Offence Act o si state pe ai. Ai kai ngofua pe tau te o maximum penalty ta ngoful. Ai mali pe tangata mo fifine. E ki toko me pe ka secretary ko me ke kuku kata. Sia, anta mo feito na pe ko me mi pa komiti. Me na ha ke minister o monda na kumi he I lao criminal offences e ke o ke asia ai. Ka koe pe whakamatala ki ai o asi I he tau lao. Ka koe kore pe ki kau mone ai mea koe minister. Ke wakai na koe halao ko asi. Ka koe asi pe whakamatala o tapu he. I he lao koe criminal offences pe koe lao hia. Iyo, ko hinga ko na wata pe ko he ulaki fehu ina fai e baba utahanima. Pe o uhinga ene tae asi he fo irisi ko ni ABC ko e ua ko e o whakalao ia. Ko uhinga ia. Ai uhinga na uiai halao ke he ia e mo ua pe iai. Iyo mea mai. Sa ka mea wase e lao ia ko kupte au tolu ono ko e sodomi. Au tau e hongo fulu. Ko e sodomi fo ki a hongo whakatapu se ku. Se, ko sodomi ia. Ko mari e. Ko mari e nia koe ko kuinga ia na ke pese. Ke pe ia se. Ko foto atau e kupta valu fala ia ke kau ai e mea koe ni se. He tuhu e ia ki tangata. Fefe ka kai fefine. Mea mai whapunga no pere pai. Sa koe la koe ki he hia o ku mone minister ki ai kupo ai ki o tapu e no fo whaka sotoma. Pe me ai lewa o ki halao ia ke pari a tangata ma tangata. Ka o ki ha kupu ia tene tupa mai ta ofi mari tangata ma tangata o whae ki pe ia tai whalao koe no wha sotoma. O morama toko ni mai he ko kehe ko mea ko mea mai aki he ki no pere ha pai o stonu ko whakasotoma o sai pe iai. Ai tangata mo tangata e se. Tangata mo tangata fe fine mo fe fine. Kua fe tu e malu ai. Ika ko tari ni ai ika. O foto wat se tau. Whalelei ku tahavalu koe ni. O e la whanganga. Pe tau hoko atu. Maro se. Ko foto e pe pou. Malo apito. Ku mahino ni te tau paloti pe tari ai whakotu ko ni nai whai ke tāna ki he ai e to ngawe kau ofisiare ia ko no sio ke anga no whakotu pe ko tahiwa e mo wanoa e pe te na ke pe to foi close ke he pe ia ka te whakahokolo uai tau paloti ki ai malo ko koe ke loto ki he tāna ki koe ni
Whekau aki mo kupu tahahiwa pe ko kupu wanoa. Ke tānaki a whakapapau i he ngahi whahinga ka inga o kutapu ke mari. Ki ha tangata pe mo whahinga ka inga o kutapu ke mari ki ha whewhine ke tānaki ki he nipe hiki mua mo. Hika ko ni mamalo. Tātaki. Sero tu kia saswaren tulsi rente. Sebenarnya domoa vivo sataka mare tunuku sami vai pulu dem la tu stanga nga falat fonwa ek nista mo ek nista tak mo meta mo la ek nista tanak panga umai mo tu te ek pare mia leo ek nista fa ta ogi ek nista ngowe ek no pere fohe ek no pere tu va no loto ke to hongo ful mao no malo ko ko kai te loto ki ai ba higo nima kataki ko kai ha loto pe se malo ko tui ku mahino ai whakatontonu pe mai tānaki ko ni ku mo whakotu mai. Tau hoko atu ki he te iaha mea i he kupui lao ko ni whika whitu wanoa wanima. Koe se. Te mai hapai, ko whunga no pere me hapai. Tapu whaitona sea pa mau kumimpa kakato. Koe ku whehui aku mu whamalanga o ku whikawakia pa mai ku whikawataha koe ni e la whanganga. Aia koe kopu koe niu kopu si uruaki o ku hai whe mau koe ke no whataha he o ngomari i hawa henga i tonga o i kai no wange i he mahina tolu. Aia ki wapa ngofua ke whakanau laisen mari whe mau ke no whataha he o ngomari i a whaitu i tonga o i kai no nge mai na tolu ko fehui pa ko hi ko ek minsta ko ni lao ko yo to ek minsta ki he tak mamata e ko isu ko ni na o hake ko he ko taha u marketi ko tak mamata ko e ka folau eva na fie eva mai o mari i tonga ka tu mau pe ko ni e ki te lava taha e folau eva mai o fa hoko ene mari i tonga. Eko ku whehui ke ek minsta pe iaha whakaukau ke whakaata i he kupu koe ni. Ai konga koe ni ko uhi ke whai ai e takmamata ke lawa ni i koe nu whe wholau ewa mau whahoko nau mari i tongani. O whakakato e ta whakawhalau ko ia. E kone tuka taimini o ku lawa ia i whisi pa mo tahiti mo e tau whanokau ngā api. Ka ko ni ko na fe flow e mai ki tongani ki whaka hoko e maka e mai le ko ni he nau e na mo u ki la pa hoko ko i ko foi kupu ko ni malo mahino e minsta lao sia tam fe tu na sia tu sia tu no ha be kupu fa kupu si fa le ang ka to be u le ko na mahina to lu ka ku o si le me be fa ma anga ya sia ta la pa de la be ha ngo me ai apply na ke Kurana na license na wa ki mu te ke o se mai na tolu ka ko pau ke ngai uhinga ke fa hu hange pe ko na ha na ku si fa exe ya be uhinga ai lava be o pa e ku si fa o pau ke ya ha fi ki ngai ha ta ha na o ki tonga ko uhinga u fa ta ai io ma uhinga fo ke se ke ka muri o mai ke ko ka pikinga ka kunga fo ke tai mili pe fo me me ka tonga pe ko na apply na license wa na tolu pe wave level ai fe mau ya lawa mai na tolu ko ai ko tu ko isiu ko muri ma ya no piki ai tonga ni e ke fo ke pe ki he se ka ai ha uhinga ke fa ka poto o i he fai de sila civile ke ne make fai notice selection se ko fika fa neo ngai totoni no fo fonua o totoni ke ko si uruaki o e kupuni. E ngofua ke whailesita se ni are, ke ne whua ke hatoi whangofua, ma kehe ke mari ka pau oku i ai ha whehoko taki pau, ha taha e o ngofwaha i motonga. Whewhere wau ka pau ki kahana whehoko taki pau na taupa motonga. Whewhere ka pau ka fuafua wholau mai ki tonga, ke whahoko mari tonga. E ki ke lava he whailesita se ni are whahoko, o hiku ki ke o tāpuri matapā e kupwha. Ko kore pepe lava ke whaawa e whaika mari koe ni, peo ka pau ki kai koe hae uhinga o ku tau whepure anga ki o mahatari. Ka pau e pau whakotu mai pe he se ai a ne whakotu.
ko nga ke lava ke to clear ange ai ko si fa ka ke mo to ania o te ke u come across like se ha nga issue pe ma case pe he tu ata o ke fa ki hi ha fa nga kore ha fa nga winga wala sen ma ka tu nga ke ma se ho ko taki ko kana soko ya ne ko winga u ne spai ai ma la ya pito ka ko tonga be fo ko no i kinga na to ki fo wan Pese mahino pe tonga ia ko hinga ki ka fola eva me to pore anga o ki ko hatonga pe ko hinga u ki na lava mai ki fa ho ko os mahino pe tonga u ge lao ko fa nga marien ki fa ava ta fa ko ia na lava to kon ki he tak mamata mo lang fa la ka fo no ase malo mahino ta po mo fe ta no sia mo fa le kin e sia ko bobo atu ke me ko foto mai no pere ha pai ka ko tana ki pe ku sia e to ai ko ke fai ha kore ngo fua ke to taha e ga ke ni fo aki mai e sia ko ke me ai ko mari ko me fai ngata ha loto hata pe o kuri ri ngo fua ka pa te fai to hi kore ri we ta hi ne ia ga ila mai mari e ni faka kau kau ka ko kore atu ki faka ata ta tau e pe tonga ka mo muri he ka pa we ha ho ki ka inga mi ha pa yo mari hen pe ta mai o ga na ka ku na wa hen ka ko kore ia fa tonga ia ni ta fa ki ko ia filo to loto ia ngo mi mari na ho la ta hi ne ia te ki fa mari ma lo se wa ba u ta ni ma lo se ta mo fi tu na mo o kom ka ko foto ata o se ka pa o e kupsi fa ke tamte i me ka pau o ku ia ia whea ko taki pau. Ha taha o e ongo whahi mo tonga tō katoa e mea ko ia. Kai lawa o ata ki a taha mūri pekin ke whai e whoaki ko ia e whai le sita se neare. Ko whakatu oe? Kono mauni sea ko isiwe he ni ke whakapapau i o chenuain. O wai mo oni he mea koe amanaki koe ke whaia tohi kore e sea. Pa maha koe uhinga pena kai ase muri, kono ngana alange ko abuse a ni a foi totonu ko e mo whainga maari e ko e. A wai married ia he me wahake. Koe maria e kau muri sea o teu ia e ngai taimi. Pea kua pau ke na o mai na o kore mo o mea ko ia. O koe ki ai a bea tupu koso. Ko mea whakawhetuna i sea o hake koe he no pere, ko ha mea o tupu koso, ko o mai he mea whakataki mamata. Ko e poini e motuani i sea, ko ne tuu koe e lau whapoto. Ko e whehoko taki, e lawa e tau tō ke whao i whehoko taki, o kai ka ngata pe whamiri. A wahani pikinga tau pe, mea uinga kai no pere, na wahani whainga pisnisi hene, se tolo hene, futaim loa. Ko hinga na mai ke fa na mari te na hoatu na no fo sia ko e sa ko fa nga moto rin ke tau si o pe gai ko lau mari re nga fa ta to ton ke reflect mai a on tau nga ko o si nga ta fa lau ko ni e ko lau en ko mo ui ga fo no ko ha me a pe ke ta o hak ke mi te pe ha ta interest fa ta fa fu tui ka ko me ke mi te interest ai fo no fa lu fu ai sia Oyo malo ki to iyo. Ko be bo ke mea koe na mea ke no pere. Ai ko hinga ni ka ha u ha ngo palangi ki tongan. Ko fai hua ta ha pe ia. Tu ko e lao e kai na mari. Pau pe ke tonga ha ta ha ia. Ai ko hinga e ko e mau fotu atu. Ko ha me e tapu ia ha mai ha ngo muri o mari i tongan. O ia ha hinga o kai ai ke ngo fua. Ke ha ai ha ta ke me muri o mari i tongan. Ko e ke be ia he ko hinga he tapu i he wha ia ha ta pe. I lama pe hau ha ta ma ia mo hano ka me a palang. He ko hinga wai ne pikitai wha ta tau he ko wha. Ka o apau kai ka pikitai ia to koua koea. Pau e nā mai me Amerika, nā mai ke Māori hen. Ai ko pia ko po ai ke fotu koe no pere mi hapai. Ke wakai pa mo fotu ume i wawa tahani ma. Ko hame wai ke tau ta ofe ha o ataha. Na feo fa aki o mari tongan malo ia ek minister tanak panga se tapu e fetuna se ka pe ke komiti ka kato se ko frarea ko kupu ko no me mai e no pele ko pai se ku fa pa pai ka fratonga no e ki anga frarea ko kupu
ua taha ka pai ki taha ke asi fo ku puata se ka takipe o ku deliberate pe fu mahino au pito hono fenga ai lao ke whakapapau o ku iai hataha ia o mea mari i tongani mahina tolu hange ko mea na mea mai igno pere ko hapai tapa te ulao te pese ko pau ki hongo whaha i ki ha mari o ku amana ke hoko ke na kore i e forum ko tutuni ke whai le sisita seniare pe tokoni whai le sisita o vai fonua na e nofu ai hataha i ongo whaha i o i kai si i hifo i e mahina e tolu. Ki mua i e aho o i kore. E se ko o mahino au pito pena e uhinga hono whakotu u koe e kau ngāwe pe me potu ngāwe ke whakapapau i e mea ko iasea. Kono uhinga ko ki ke whoke aho ti wang mon pe e kino pere ia ko anga mahenia ko ki tau tolu ko mari ko mea u whakamato ato pe u palani. Pa me o tau whakahoko mari pa to ki o whai hanimuni. Anu fo ki keheia. Wholau holo e kakaia ke mari. Mo ki whainga tā ke te whakaukau. E pūna mai hatoko ua me Amerika ko totongi e na whea lau afe. Ke rā mai pe ki hento mai hoa pe ua tolu pa na mari. Koe ke mea na whainga koe ai lau ke whakapapau i. O ku genuine pa whakamato ato ai ngahi mari ko o whainga ke resisita. Ke whakapapau ina ia to o taha pau o ku heti. Ai o ku whemari aki ai e kupu ata kupsi ua ki ua wha. Ko toko ni e me no adaptolo e misa ko hinga lewa nia. Ai a ko ne te mari pe hataha pa te alat lewa. Ke whamato ato. Ko mea mari it's a personal thing ke to taha ko e mo to taha ko e. Ai ko mahina to luen ai ke to e ke toa. Ai fe ma u ke nofo ai o me ai ya fe to mahina to ke na takana to mari. Ai urakia pa ko wa pe ke kupu fa ha ke ko me nai fa fe me ake ne nai. O ko ha kovi kai ha o ha ka o muri au o Amerika pe ko o Australia pe ko o fish ke na mai o mari to ngani. Koe se o kai ke hanga he lao ia o tutu ni mai ke nofo rou ai tongani. Ko kupu uruaki, ua taha kupsi i uruaki se, ko tala mai hataha ia naua. Ko ia boka o muri rou ia. E kai lewa ke ne hanga ia o whakakato ai whema o koena o pau ke ai taha i tongani, o wai ne whekau aki mo tongani. Ai ko konga ia ko mea pau pe ke toko taha ia o wai e ne konga ana ki tongani. Ka pau lewa muri lo ua ia. E kai lewa kene satisfy ia, pe te mau ia ai whi mau koini ia kupu whaa. Ko uhinga pe ia ho ik me sa. Pe ko te tau hoko tai pe o tai tari, ka hau hau o muri tai tonga o na mai whi mari tongani, whatatau ki he, i kai ke na mari nau. Sia ke tōko e kupu si uruaki, e kai ke whi mau ia sia ke tonga hataha ia naua. Ka pā una muri loa ua ka kia taha ia naua nai o si heni ia mahina e tolu, e lava pe ia, e tu ua e lao sia. E sia ko manatu nai ore pe ku o mai e ki whakatu ke motuani. Ka tokoni e sia. Tokoni e puka whakatondonu. O ki wheu i pe. Wheu ia. E whe ka pau ko e o mea ena na tok tau mai pe na ua. I he meiri stima na o si area i mai ke na mari. Pa ko whi mau ke na mari i heni. E au ko ia. E tari ke mahina tolu. Ko hinga fo ko yanga fa uhinga iko na mea kia fa fonga no pere ha pai. Whakataki mamata. He lahi fo ke ngahi show a tongani ho tu kwaki he taki mamata. Na tau pehe rewa ku iai hao ngome na sa ia he mata tofua a. Na loto rewa ke na puna mai whakapuna o mai o heka he whakatofua a. Ke aho koe te na mari ai puna hake fu tofua a. Whaka mea pehe whaka uhika. Uhinga pehe. O hange to pego mea koe uhinga ki ai ame. Koe o mai he waka mail. Na nasio he ngahi website koe tu kwaki whakataki mamata o tonga. Na pehe ta au ki tonga. O tato ki mari ai. Koe uhinga e ki ai mea whakataki mamata koe na uhinga ki ai. Wakonga no pere hapai. Sea ko ke tamo e feituna mo me pai fare sea ko ki mui e pe au ia
me wena ke to me ki ai ko ne ko isi fu na to o ha ke ai ko kore me sektor tak mamata ko ilo o me ai pe he ni sta ko ka wen market la ai ko tata te fiton ki Cook Island te mo fish ko tana ki pangalahi ai ngo fonua ko ni pe ana fai consultation pe ai whakapotunga au e me ke whakatamake mo tuani tak mamata ai ko potential ko ke hoko ai market ko ni ko ne toko ni tak mamata fonuan o fu malo hi apito ai teke ko ki ai ka fihia pe fogia hange ko ni ko tau la ko ni leongo whakalongolongo hango me ko atonga tap tolu ka ko ha ke pe ka ve nga ku mau nga ia me ko me aki share ko market ni o ka market mau nga ta fa tak mamata e ngai fonua la lai ko fatata ke ko fonua ko multis o ku kawen i alulai ta ke ka kai fatak mamata o tana ke pa ngai fonua ko me ko pe genuine pe na loto ke ko tu ya ko me afka personal ka ko ha ke pe ke ni sta tak mamata ko tu ko isi ko ni da to o ha ke ai fai talanga ki ai ko ai fatata ta share o lo tonga hoko pe ta ni ko haongo mea koe o mai ki tō ngani ke mari. Pea neo koe na toki tū uta mai naua ki tō ngani ka koe ki whewhine ia koe muri. Ko neo ngo mātu anai koe tonga. O malama pea i hono kore ki whai resisita whamauanga ke whai hano prosesi hono ririu ke tohi koe tonga. Pea koe mō meniti koe mau kono toi tau ko skonga lama remena ki whai mari i loto pea aho e fitu pea aho ni mai koe atai e taha ta whake taha. Ka koe poin mauinga ke ange ki tau whakau ki ai i he tupulaki ko ni ko e tak mamata e fonuan ki whai pia whakau ki sea. Malo. Malo, o iyo e minister lao. Sia ki tole pe sia ke me ko no ha ke te awe o kawa ko to beni he kupu fa he kupu si I fa he ko ki ko ko fa muy e sia au asiai ko whai ngata ape ke hafi hoko taki ko asi ko fa pa ngi sia established link. Ai ko established link o open ye sia pe ko link ki ha pe ko link fa family pe ko link ko ha mamata tofwa pe ko link ka ko pau ke ni ha fa papau o genuine link ko ya as ko to pe ko si fa ai ko pe mafai fa resisita ke ni fa ke laiseni makatu unga I hono proof o wa established link o to ta ya naua pa mo fa amu pe sia o genuine he ko mari o spepe te na foki ki naua ko pau ke na ha fa mo oni na fa uhinga ko ma apply to e malaisen he ko link ko mau mai ko ni ki ma ki vava o fa more ke ta miliona I vava fa nga me pe he sia ko foto wa ke fa ke ta hanga o te ta sia mama ke la ko ni ka ko lau mari ko atu e sia ke fa pa e ocean e lau aunga across the port fa ka lukfu ko ta fonwa pa o te ta hanga tu hifo a value o mari ko no fo pe hata una mai hange ko le fa kata aki e sia ka ki te au e sia ko kupu si fa ka to ko na e yo exclude a kupu si ulwaki kono asbe ko fa neo tu ne ko si ulwaki e lava pe fa ke la seni ka fa osi aki ko pau ke link a to kata ya ke naua motonga ai ku hinga rewa exia open ia link a business to ko ha fa hinga me a pe exia ko popo ko exia e modoan ka ko foto ate la exia malo ai ko kai ke pe e minister kai ke was go fu pe ya os fe unga pe ko si fa sia os fe unga pe ko si fa apa I ko nga ko tau tai mia tau ko si o fe to o mahina tolu pe to o me faton tonu wani ai vava kahnima sia os to e ko si fa ko tu sia ko foto uia ka ko kore atu ko tau ke ki kiwi pe he ko ha e fakai ko ke paloti ka ko sio ko fituen ko osi ka ko kore atu ke tau famo fama po ka tau palotia malo sia fa pa la be fa fonga ka to u consent ka to ri ko to u ha ku si fa o sia ka ke te fa la no foi tonga mai na to u ku si fa ka ko fia pa ko fa malo ano tana ki mai fo estel link ko fa muy ke mahino o kuia u hinga le exam fa poto ko no to
Mea mai. Ui he tautu puko e gaslighting. Mau tātou mau tau kula mea mai au lan pulu. Pau kei viri ki pe minista ai au hala mea kunu mau lau, pau ne mea mai au tonu pe ne mea ana au whatatau ki ne lea. Koe kore. Koe haa uhinga o tau whie mau ai ke iaha pikinga ki tonga. Koe uhi ni hanga wha atungi ai takmamata. Koe mamafa ai mea koe ni ai maari. Tu kehe ai loto e tangata pe koe whewhine koe whi mea whawhoi tuitui. Ka tau whatata ki pe takmamata more koe mi tongani. Ka ia hao ngā ua whi mani mai ki tongani. E ki na hao toko ua pe. E whawholau mai toko ua noa, pe toko nima noa, pe toko te au. O kei ka inga tonga o whaulau ki fisi o whakakakato ai e nā ua maari. O kei mo ka inga o whaulau atu. Whaulau mai me Amerika, whaulau me Australia, whaulau me Tonga. O lava i toko te au. Ko tak mamata ko mau me ai, totong hotere, mau me tokoni, totong taxi, tiki te wholau, totong tute he nau whakamore mo mea koe ngai whanga maari e koku more. Kiki ta whakaukau ke toko ua pe koku whaike maari. Koe tak mamata pa me tupulaki ai economy, ko ia au whaike whakaukau. O tauhanga whahai sia hen koe hui, koe ngahi uhinga o kike fu lava whamala ala mai koe hinga nai whae e ke. Koe hau inga o tau whaatungia iai, koe hau inga o mau inga i ke ia pikinga ki tonga, he koe Maria i he au o tua o ki whangatangata i he whanua. Malo apito ko spahino me mo ke hai pa ko me kono ke me mai aki e minista a lao o ku kai tui ki ai fo tu ia ko ni na fai ke pehere ba ku ngofua o hange to pe ko me kono ke me mai ko poi ni ko atu e sia ko no fo ke no pe ko si fa ka pau ia ha fakarea o mai e ki no pere pau ata sia ke fo tu mai ko nga ke feau ka hir ko tai tau e sia ka toa ai kupusi fa ko pau ke muimuia i foi konga kon fa fe ko taki me apanga ko tu uia i he ko nga ko ia motor pa pau reba sia te tau ulu ke fe ma wa e kini no pere ha mai ha kup fo o ke tana ke me kupusi fa ko kupusi lima ko me a ko hala fo no nga pe sia e ki to ne pe o pa e mafuli pe fa le ia ke ngofua ki he whaile sita se neale ke ne whua ki hatohi whaka ngofua ma ke mari ka pau o ikai ia whehoko taki pau mo tonga. O pau lewa o kai kia whehoko taki whaka ngofua e whaile sita se neale ke ne whaka ata. He ko tu koe tai ni vi he kai ke ata ia. Koe compromise pe ia. Koe monia na tong ke toa api to ia. Koe pe whiha amari pe amari he pau ken follow ia. Ie fonga ain ko ke set out di hola malo ko to e o mai ko wa po ke foi tana ke to foi ko ni mai be ko sabe mai hange ta o me fica to lo aqui discretion ai o popo te se ke ta unwa ka ta o bobo we ki fakarea ka to fakarea ange ke mahino me ka wa we pepe e no per habai ko to me feituna se o tu ia ke foto ka tene hanga ia ta ofi tonga ko ki nofo mai na tolu ai ko e tonu wharea ka pa ko hiki consistent pa me kupulwa ki me ke ek minista ke tuku kehe o ka pa ko hamuri ka whaata pe tonga ko hiu ke ni hiu ku ki na nof mai na tolu hen ka ko tonga ke ne pikinga e tono ange wharea ka pai tō kehe ka pagu hamuri. Sea koe ki... Ia, ko popa ke whakatu ko mahe e whawhana pera hapai. Ka koe rea toa ko whatu a koe ke whakaukau ke ai hakup whao. He koe kup whao mon pe mea ka eknista ko uhinga whiho ko taki ki tō ngā ia. O hange koe whakatata koe na uatu. Ne ongo nofo muri. Pea koe hau pe mei muri. Kana e wha ere, ka koe ongo mātu ai koe tonga, koe whai whia ko takia. O koe pe moe whangofua taha, whangofua he immigration ni, ka pau e apply ki a special permit. He kono uinga koe whia ko taki ki tonga. Ne ongo na e si wha ere i pe muri, ka koe stari fuke tau lao si tseni wa, e malama ke tokia ke heo ko tonga, ai koe whai whia ko takia.
tuku pe ai to tana ke to ku fo ke fango fu ai hange ko tau mo ha no frarea e tau mo ko te ne frai via tak mamatasia mal ko tu mai no ko fo tu ko tana kia ha ku fo ka to fai no fakarea ke mahino o ku ngofua ai fahinga o mai o mari ko ni ana tau tala no kia ai hange ko tak mamata o mai sio ke tofu a mo me be ko ia o wa po kia tana ke ku fo ka to fai no fakarea mo me mai ho e kurianga ko fo tu e ko no nga ka tau paloti e fo tu ko ke kau ke fo ton tonu hange pe ko ani nai te foto al pe foto ko ni nai klau be ku pu fa ngata ma ke mari ngatai pe atamte leva kapau o kuiai ai fe ko tak pau hata o yong fa ai motong to fu ko ai ko ia sia ke ma we ngofu fa ngofu ma ke Bo se ko inga o pau o ku kai ki lava e ku pulo aki pe alhi fo le ko ke ku fa e lava le va pe neu wa ngai tu to no fo no o tu to ni e ku si o lo aki o ku puni e ngofua ke fai le sita se ne ale ke ne fo aki ha to hi fa ngofua ma ke ke mali ai o discretion ia me ko ha ai me kai ata ai ke mali ai ha ke ko me au fai ke to anga ha ke fo tu ko ne va ta ni ma oi tu pe pai tu ko te wo tingi ke ka ko u ya pe pai ngata pe ya ma ke mali ngata ai ave ia ki he fai sita ke le toki ko ki ka ua te taonga tō whata ngata peisi he. Ko whotu e, popo ki ai? Ai ko whakatonto? Io. Nasi io mai no pere ki, te whotu ko ia. Te ata ka tau hoko atu ko ngahe ko ostai mi pe ko tau paloti i he lao ko ni. O tu atu se tau paloti. E ko ki whehui pea ki he minista, ko hae whai whekau. O ku kai te whai nia e laoni. Ai e te ulawa pea haa tarat ko whai whekau. E ko ngau pau ke re sita whai whekau ia. Io, ko e whai whekau re sita eksia. Ko pau ki... Io, ai ko hau ko taha ta mai whai whekau. O taha whoki o ku iai ha... Io, wai pe laisen ma ke he, se o pau ke check he tamai kia ko whai whekau ko ten whai maari ko laisen. Laisen ten whai maari. Aspe he lao e whika ua tolu. O pau ke hao ai ki he whai le sita sen ia le. O tāng kei ko au ko whai whikau le si sita au. Ei ko hinga pe au ia o ko ti whai ni ai whai whikau pe u tau whai agi pe fo i tāra noa ko ia. Ka whai whikau ko toa pe o sia ni laisen ia ana kula tomu a laisen ia ki mua. Kore ni ngofua ten whai hamari. O ka nahau ana ko ia ai ko si laisen ia si. Noko peta mai ki o si asipo ni ngana laisen ia. Hika ki hawa whai whikau te ana laisen ia whai hamari. Eksia. Ko e whaiwhikau katoa pe, o kai ke whaiwhikau katoa pe ku laisen. O special pe hono, ko ane laisen mari. Laisen dia he ua tolu pe o laisen dia ni apsiasi. Ika ku laisen pe ai laisen mari le whaiwhikau. Ko pe laisen mari. Ai ko apau ko alatau he ua tolu, ke whai le sita se ni are tak, ei, le sita toa ko whaiwhikau. Ika i pau ki apply ki mua, ika ki hau tamai pe mai ka hatala noa pe. Ke me ai fobe ke ko ua tolu, ko me uhinga ko e ke atu pe ti fain ko hae whaiwhikau. Io, kono ti fain, kono ti fain. Ka pau e te tau tāna ka te pei mui he. Mai no ka mea whawhawhonga. Ko whaiwhikau re sisita pe te ne lawa whai mari. Ka pau tāna ka te pei whaiwhikau re sisita. Ka pau ko e ungai whawhawhonga. Ke ki specific an. Ai ko mea ko Mr. MTT ai ko mahino e ko he ua wha ka ko ua tolu ia pau re ke hata hea le sita e whai le sita se niare ko whai whikau pe au leo ko he ua wha ko ia pia mo fua ke alo whai mari ka ko he ua tolu ia te teanga whewhe te tala ko kita e whai whikau kai le sita kita whai pe ko te loloa mo e ko te uli pe ko Sia.
kono whai ki kon he kupua tolu se au ha mahino ai condition ko ia ke le sita whewhikau pau ke whai tohi mai a takilotu o kukau ke whewhikau ko ia tala mai hono hingoa, tala mai hono tuunga whewhikau ko ia koro o nofo ai pe toki le sita ia puri anga hange pe ko loro tongani ko si ai ni ihi ko whai ngā hue ki ai ko o whai marika ko ke nau maa ma whai ko ia. Ai ko me utu me kupua tolu. Ka toki le sisita, ka toki ata o taha ko ia. Ke hoko ko whai whikau, ne whahoko. Hamari. Ko palo ke me sa, ko ange ko lau o pehe mai, e ne mau e whalitea se ni aleha tohi, e tohi nima o a whai whikau. Ta tau pepe ko tangata tonga pe ikai, pe i e tohi nima. Ai ko uhinga ia e lava, ko condition e ua. Ko e hau e whai whikau, pe ko e whai tohi mai, apsiasio tamai ko ni fai fikau. Sai malo abito ko ni o vai tau taimi tau ngata hi fai fikau ke mana tu mua ke mo mea ma bong bong hoko atu ko fai fikau tau hoko atu ai. Tau riri o fare area malo. Fa malo to iki. Toi fare ki hon fro pom. Ko kesta iki ko si so kais mo pala to ko tamai fe la mari manion. Ket kita to ko to huan fai petagata. Amen.